Tau Maria, Fafomaya, o tala ne mai New Zealand. I le te tau i le whānau o Tom Phillips o no, i ese whalong o nei tali le whailoino i lātou sa so soni lo lātou tama, a solo sta, i solo ma leo leo i puna rapata, yes, tangata tu mai whaptoa. Wala sa na fisa whailo ai le pari mea Christopher Luxon, wa i aruna wha moe moe siusu e ngai whai ele ngā whai o matanga rua ngā le malo, male ni mtaha opun. Phillips, sa lafi solo malana whanau lai, te tō tolu le late e whātau sanga li tunga wā matua li tūlangi o King Country. Sa tōla wapi solo i no whanga es e wā matua ma mawhai e Phillips malana whanau ona alo fia le mawaina e leo leo. Ma ua mautino ai e leo leo e iai nisi sa so soni iai. O Phillips sa whanau leo la ina ua whana e leo leo le vā vea o le songo fua o le vā so taluai. Ina ua lipo tiat se ngau ingo whalo loa sa tua iai le whai e Phillips ma se tasio na whanau. O le fiafi o le vaso sa maua i leo leo, i reisi whanau to lua, a Phillips is taso tola o pinga ono lo fuai. O leo leo sa mua mota unu i le vaenga sa li putiai le ngoinga ma whanai Phillips, ma whanai e Phillips, ma le vea i lulu ma o lo a tau fia pere whalemai i le timidei, ina mua mai ana whai inta o tonga. Sa lango i laksan i le Port Kalame na Morning Report, i le Leitio New Zealand, o lo iai ani fasiri whaale tūla whanoi ana fasiri ai. E fa pefe i leo leo mana matanga longo tamaiti o na ngafa mana ni mta opo. O Mark Hannigan, le ali professor at University of Kilani, stasi tanga tomai whapitoa i tula fono moa inga. Sa i longo ai le Port Kalame le Herald Now, e winga no na matau i leo manui o le whana o Phillips a tom whai, i a pulenga e wha maonia i tangata sa so soni lo latu tama. Ma o iaron te tulunga e re tau i tamaiti o na tiriatu le so soni le so suenga lea, ma i a tā uai le wha mani nongo re tula fono i lo latu wola manuia. O le tau stuse i lo ina i teo ngā tupe sa i longo le wha masnonga maunga o Kilani. O tupe sa whaalo re tinalo tua ia lona whasio tia lona whanau te o lua, mana nao la tino i tono atu pau, sa matua i oso maulunga ina ua mai ana maliu o lona te o lua. O Hank Young Lee, o lo fte ia ima morianga lua de whasio tangata i le whanoola lona whanau te o lua i a iuna ma minu Joe i le lua afe sefun marvalu. O tino o minu Joe ma iuna Joe, e ono marvalu te sanga le temi sa whanoi o la oa. Sa maua i tono atu pau i le lata i le whātau sanga munumuriane. Ino o mai ana whasio tia. Ino o whātau se a inga i mea tō tino mai se patu sa te wai. Ua leo toi amari eina i se whātau tui sa whai e lunga o wala so ta inga lau tele. O leo i o wha leo mo li sa i a whina wina. O leo whawhine sa le anga le ulu le teimia le mai ai o le maliu o tō lua mai le kā nesa le lua afiso feitu. Ai o lo whinau i a lo i a leo. O le ngai o inga li i le mai ai o le whano o lo lan whanau e au fiai ma le tongino le potu e te wai mea tō tino ave i ai tino maali lu tamaiti. Sui alo na ingoma sola i kōrea. Sa whailo ailo na iloa ina lava, o le mesa i whaia, ma ia iloa lava e sese. Ai o le asona nafi sa longo ai le tau stusi Andrew Yoon, i wha tono le wha masnonga. Sa ia vai ni lina i te unga tupe le whali tupe le unga li. Ma ia whaari ai, o le alfa ingo tupe sa whaalu e li, o le pepa tala tupe le wha ai talafu po le credit card. Sa oso maulunga i le afe tolu se lau ivas full tolu pasene. Ina ua mai ale maliu o lon tolua, mai le tusa ma le valu se lau tala i le masina, i le tusa le ma le se fulu tasi afe, ivas lau ivas fulu lua tala le masina, i te tonu o le valu masina. E au fia i tupe whaalu i e whali teri malo taunga tai e tunu i whafo, ma le ano noa i tupe whaalu mwha taunga sa whaiai. O lo whaasalo pēa lea whaamasnonga i whaamasnonga maulunga i au Kilani. O se kolupu tai o te tununga whakeri sano sa whaasaina mai le ofisa o le li minstao so i fo malo loina, Simeon Brown, ina ua whaiesa lato te file mu, i le tapaina leo ni sile whaiesa whaasalanga ia Israelu, i lana ngā yoingo o whaie Gaza. E to whai e tangata o pākele ko lua, ma le kalesia inga le kani, ma whai whea o to lua, ale tapo inga papateso. Sa lato umia ini lau papa whaalau lo tu sei wha pungo whaasala leo Israelu te minei. O le alofa e whaatunui na ini ngā yoinga, ma whaasalanga e leo tele atu nei lo upu. Sa lato no foia le official Brownie Pakuranga i au Kilani sauke. Sa whaari ai e leo sa lato o inantu se whaaringa te sia mo le kurupu. E whaasa ai leo whaari le official minister, muri muriane, tu muri ese au nomas whaalaving. Ai Wellingtone, o le isi kulupo tai o Kerisiano sa latu sai seia i latu lava i fili. I le official tamai tai minister tupe Nicola Willis i Chansonville.
Whaaria leo, ele seisi sa avi ese whaaringa whaasa o na ufale, ai po seisi sa seia. O nei te muni mai li sa vali te wailo ai ole the March for Humanity, e langalonga i tangata Palestina sa whaia li taulanga o Kilani, i lestonai. O le ruai pane mia te mai tae o Samoa, o tu ole no fōwhia mea nā mi mtaafa o toi tilo nei lona te misa se e li tofi. O le aso e whai aere whātou tonga re whai ngā malo fōa re pātia re whātua toi le atua Samoa tasi, fast, ina o mano malo re whai ngā pālota le tunu o mai atu nei. O le tai o le fast, le sunga le laura le maari e toa le wa tia polata i wau fōse e shmet, wa avema pane mea fōwhi flia, le tai o le pāti, sa ia ave whaalolo ia fia mea tula ia le tofi pane mea re whai ngā malo re whātou sanga talwai nei, ai le māsai le lako lo whai. Mori muliane wha vai fia mea lana lana pāti, ale Samoa United Party po le SUP, le nā ko korunga fōsa mangu malo mai ai. E tōrus furu ena fōsa manu malo mai ai whātua tuai le tu Samoa tas. O fia mea sa tala no le suila le tōni sila Pasifika ia pia ino mai ona i tau tino ona whai inan whai ngā pālota le roa whamana rufurima. Sa ia whāri ai ole ungon whai ngā pālota o se vaenga o le wha awangore ngalu o swinga. Sa amata mai le whātou sanga o vai. Mai e tā wai e wha awawa no whaina nan tau toa. Im tau whasirisiri wa lemo na whina o mai ai, malangalongoina, whaari e fia me. E ulawa e reo fia ili nā o le wha tolu ala tō sui o tō e fia mai, o iai lava lona nau ta inga e wha awawa i pēr i whainga wha portiki, morisi lima kausanga. Tā longa sa le ima whaia le manu sa mōna tā ama wina le ama noe qualify ai, mori tā amana sanga ri pula rurangi ruap ma le fitu, ne o pō whaale leia le a eko a Amerika, luas fruiva su tolu, i le la tā longa li tā amana sanga ri pula Pasifiko le ruafe ma le rufurima, i le asana na fi denva. O le whaia ina o sawa toi nei a Amerika li tā amana sanga ri pula rurangi Australia. I le whao ina lo le ama nono na tolu, ma awa ia tuai ia kanata matonga ma li tā amana sanga ri Pasifika. Ai olo iai le isi ama no mo sa mo pe a whaia suia le lato ta alo mai pala luo le lato ta alo lo iei nei. Pe a whaia fia a wai rei pora rorangi le ruafe ma le rufitu. Pe a whaia le manu malo i ta alo ngai lua ma le au mai Amerika i sauti Chile. O se au e manu malo mai ai nei ta alonga. O le a qualify ai o se au lo na lusu tolu mo le ta amarisanga Australia ili sinua tu sanga. O le tālonga mua e whaia o la tālonga e lua e whaia li tālonga Salt Lake City, Utah, Amerika, i le solus fulo setema. I le tālonga lona lua e whaia le Malaya, a le Stadio Sausalito in Vina del Mar, i Chile, i le solus fito setema. O le au e manu malo mai ai, o le a kuari whai mori poro rangi Australia, o le au e whai ina, o le au yatu i a Belgium, Namibia, ma se au e manu malo mai le vau Brazil, ma Paraguay, mo le awa no muni ili te amarisanga o au whaia ina po le River Charge ia November. Ua whita iai ala ula ka pia tamai ta ele Black Ferns a New Zealand ma se whawhita au lia manu ai au whiai tene ta alu ronga tonu le lato le nei toa ai toe whaaso mai le lato ta alonga ilo ele au e au siel so ngā shampini mo le ipo le rangi. Sa wha maonia le pūlenga New Zealand le New Zealand o se teine mai New Zealand e o tā paina atu le au, ai o lo ngungu lava po ai le tene talo, e peona iere wha moe moe tu o New Zealand po na po. O nei teine to tolu mai le to a whao i la tu e wha pitoa i tūranga o ngā tonu le ne tua, o le o mau tonu mo le tālonga ma le numero lua le rolangi o kānata le vaso nei Bristol. O Teresa se te whanoi te mo i le ofu numero sulua, sa le i pasi le siaki sa whairo noulu sa a fia i le teime o le talonga, le quarter final of Africa i sautia li tae o le sa. Mai fōringa mai o le ale mwhaina tue te alo mo le ta amara sangori puru rangi ona ole, se fululu astro e whātu la whanoina, e wha malo lo mai eri tue te alo. Longo i pulotu le mapu a te i Silver Brunt, o lo iai fōisi tūranga le mautonu. E na wā fia ia unga ma le whālu ona te o noulu, i le ta amara sanga, sa fia i le talonga muni muli o le lato pulu mai lani i le lua vai soma vai. Au MAD Blizzes, wa manino ia le le toi talo i talonga o toe, o le tamarisanga ono se manua i lona tu au. Wana o Stacey Waka, ia le teine talo whapitoa i longa tonu le ne tua, e mawhai ona talo mo le talonga, ma kanata. Tala nal ne yaso se yuri uma lau le nei, manu ia le whato tonga le fast, ma ia maua perfile mo tanga uma, so i foia. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa.
tamale la le tawala mai I say you so I to fire say so vai aulo ta oto ma etilo tilo iai e wa ese episodo ai na e alua tu lea ese ainga olo o fai se lo tu ai fai esa ta saminga wa e mole manaba na o si toya ina le la le wa matela ina foi myself fallinga myself feelinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no Pete fia o au wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself fallinga myself feelinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa maia ta o le vavea o Manu o le vao ua vava o O lo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiu o lo tina i lo wha aso o moa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai inosia ai lo uiko myself fallinga, myself feelinga, e moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Atu saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai fiti o sina sapasui o ni tamato manifi afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Sauia la ia malolo ta tele Fia mai atatape Se yo pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pia manrua o le vainga o so singa pe amana o mia
e whaatino e fōi ma tuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sefuluiva, mo i lātou e sefuluan tausanga malunga atu, whapea ma tuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maula vo le lua selau tala I le sei a le Digicel, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailunga ta I lua selau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le a whaiela sei I Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi, se fulu e te aile whaa. E whātula watu lau whāwhonga anga Samoa. Ai mātou te fia e whailo atu le tau whonga po le tender a le Moana Rentals. Ori tā wale o lo fia whātau e se nātu. Sila ade e le tātou api o wholinga po le Facebook page a le Moana Rentals. O lo iai a toa lava le lisi o tā wale whou e fia whātau I nātu. I le tau whonga. E whangata le nei tau whonga le aso sfumalima o se temalua whenua sfumalima. Ma e iai a inga whabitoa. Mo lo sila fia. O nei tā wale o lo vaia ma tausi wha le lei e tātou insinia. Ai ua fo le vai teimi o le tausanga e whaatau e sei nā tuai. Ai au mai isi ta wale fau. Au a le whaua wina o le tautua a le Moana Rentals I le whai unga le nei tausanga ma le tausanga fau. Monisi whapitalanga wala uane te vanga po niu Johnny a Kau I le telefoni fitu ono lima o iwa lua. Fitu ono lima o iwa lua mo le Moana Rentals. Tasi lima iwa tolu a mo. Radio Samoa. Se atu le taimi lunga le wanti le Radio Samoa le rivango la woli lua mala fa minuto o taini le afo le lua le sulumatinga o fia mai o ave o le la e manu kau nei e tātou te loa ai e leo tūlafo ina tātou e le tampa au sili lunga o te mai lo tau soifua e wala bantou nei o la tātou te toi mafutai le rivango la woli se ulia e a leitu lai ono I le fiafiana nei e le nei fo I yaso to se ai le fionga yali a tau savea e nisi o fuanga e peoranga I a tuai lo tātou wha sirumanga e Samoa ma lolo soifu maruia ma le langi e mabai lo tau pa ia ma lo tau malu tāla sia o le dangu tau nuu ma le manuia e a mātua ma awa ta'awale fo I a onga le whanau e leo toi umistemi o le tu ua leo a onga I le nei fo I a salua o le asa suma reo no nei o le masino se temba lua fe lua se fulu ma le lima o le asa o safa pe leo na taupoina e pe o na malele ma yei leo ma malu o le malo e wha tau toai e le whainga malo fo alle vaing fai il fa tu le tu samo o tasi e le ngantei lea o sui fai pule umalava o le palemene o Samoa I lana paia inga lona se fulu ma le valu e pe o le samai mo ma wha fonga yele tru mai le tau na leila si e ria mai fo I se teimi o le a wauli o le so vi e le tua I lona lofa e ma lona anga le liwai umo le manuia e ale wha moe e pe o le alo a tielo tātu ma lo e ma lo tātu tru I Samoa e ui tātu te leo a wai atuai o I le tino ya o le fa taia ia teknolosi fa ni o po o ma fa ia o moli antu le tutua ma o nanga ya le 2AP fa before ia le TV va le malo Samoa le ngantui leo le afo le o nanga na le pale bene o Samoa ya pe o nanga lu lue puna wa I mai ai I la tu umalava o le sa fa tino ina ia le o nanga
ya mai la wala tai ona le la se yo le mai se taimio la wo le so mo tanto nei au kila fa malo atu le telanga ya ti pe le toma tanga mai la wala tai ona le la ya se yo le mai fo ile tu la lu le wo tanto ma tai le por klame o le au le mafonga bo se yo le tu la ono ile fiafiana nei ja tono le dasa mo le vdoi te mai moma sila yang ile tulanga fo ye pe o le fa nga solonga o le so le fa tonga o le pa le bene lon se fulu mal van o le pa inga lon se fulu mal van o le tanto malo tuto tasi o sa mo pe o le fa to wina le ile so tono le dawa mai o le sila ma mai mo ja ma si to le inga mal fa le tua woli ma sa le fa moe ja wa lever de tape de pena yelo tato tro isa mo ja wa fa se tu ngalo le fringa malo le tomi tai pa le mi o le malo tosi le fionga le sa fa pito ya fi mena o mi mata afa ja malona ava o le se mai le so ja e ofisa ja ma monta fo o le malo le fionga le li pa le mia o le tato malo sa mo le sunga le la aulia le mali to Polanta Ivan Fossi e pe ona moli mawina so o lisi vaenga sa moli mawina ile tai awa na lila o lea ua tutusa le iai ia sa moa manisila ile tulanga e pe ona whaata tia mai iai ia tofi ia o le sui pāle mia e pe ona folasiele le fionga le li pāle mia ia la aulia le mali toa e lua mala afa tausanga leo le a pale mai iai le sui pāle mia le fionga ia toi lupe ona semo ya ona lua male afa fo ilea o le a tau aveina i le fionga ia Mulipola ana Rosa Mulipola Mulio ia le tofi sui pa le mia ya mai le masino mati o le tausanga e lua afe lua se fulu mle valu ai le fa mai ai nana le no fo inga pole pa inga a le vaenga fa le fa tu le tua sa mo watasi mo le lima tausanga lewa amatantu ile so se taimi ia ona mua mai leo le tātou lisi e le ngata to finga o minister ai wha pe foi ia na sui minister po minister lango o le tele o matanga alwenga le malo ia wha malo foi le fionga le fonga futalai le mauta le fionga ia au pau Mulipola e pe ona fili ai e le vaenga fai le whanto tuele tu sama o tasi o ia e avea ma fonga fitalai le mauta ia pe afa pelea e toi fu yantu o le ia le wha mo le stofi asam nei ia la wha pelea ona fulasi ai le mamea le tulanga pe iai ia le talo le tupe wha tope po le emergency budget ina ia wha wawan tuenga wenga le malo na awane i mo tu sia ona e na o le lusfun malimpa senia lena wha wawan mai le talo le tupe ina ua le mawhai o na pāsia aloa ia i se aso fo i o le neitau sanga o le talo le tupe wha tope ngā luenga mua muana le pāle mene o Samoa o le whapele o na tango fia le stofi aso neipa a tātu o lia i lona lofa ma lona anga le lei ia o ina fo i lea o le teimi mua lea o le whapele o na o whanga poto ai i le pāle mene ia lona se fulu ma le vangu o le tātu malotu to tasi o Samoa e le mawhaila o na whaatonu wina i le maunta whono le tātou tonu ona o lau whapele o na whaanga i oi ngā luenga toi wha le leia i le taimi nei ia tonu le no whanga masani le masani o le whaatonu i dai ia whono tanga le pāle mene se ia mai al ngā luenga i pi o na whaanga solo i le taimi nei ia o le tūlanga le dai pi o le tātia mai iai ia le mai ai o le whaatautoina o suia fai pule o le maunta e le ngata i leo le fonga ta laiva pe foi e le fionga le li pāle mia o sui pāle mia ia o minister lango o matanga aluenga ise le tātou maloi pe o le uta ustimi usola ia e maua mai lo le tātou lisi o na fonga le ie o le utupa ia malo o tau mamalu o le temi nei o le famele tala pe umala vai e se press conference fantal donga le fionga le li pāle mia ia ma le autostala i se taimi o le so ia o antu i le nai tu la ia o le antam fifo i le tātou wana leo e tu i nantu ia le whantalanga mua a le fionga le li pāle mia o le tātou o tino ufa pe foi ia le autu si tala a wala wale longa pui li i o lo utupa ia ma lo o tō mamalu ai usi mai le bai mo le whaafonga o le whaatautonga lea a le fionga le li pāle mia o le tātou ma lo le sunga i le la aulia le mali toa polanta i vau fosi le tae o na leila.
O le whaavae o le malo tuto tasi o Samoa, mata upu e tolu sifu ma le wha. Tautonga a le palemia. O au, o la uli e le mali e toa, po la taiva fosi. Ona o whiriwhiria, matalia e vea ma palemia ma sui usufono le kapeneta. O te tautō i le atua, he ona lona malosi o malawa e whapea. O le autu ina atu ma le ato toa, i le me silia i lau whamsinonga. I teimi uma e whapea ai o na manaumia ai, lau whaalinga ma lau whautuanga, i lau fionga i lau mamalu o le malo. Mo le pū lea le lei, o mata upu o le malo tuto atasi o Samoa. Mai o le au le whaia se whaalia po se ala tautino, po o le whaala tua o ia mata upu, e pei o le whelaflofo inga ai le kapeneta, ma komiti, whapea le fono whatonu. Ma sa tu ina atu, ma lau tu singa whailoilo, pei tai ia vea uma, o le a vea au, ma se palemia, moni ma le whamaoni. Ia fesoso ni mai le atua i atea. Atu ia Ioba. O mea uma foi o totonu ia te au, ia whamanu i lona suafa paia. Lo ua ngai, ia e whamanu atu ia Ioba, ma ia aua foi nei ngalo se me tasi o na mea lofa. O lea ua mahea o na sausau le fuesina, na ua whaaloalo fue afa. O whelelei foi manusina ma ua sa manuvale. Ai se a, o lea ua mai le malelenga mai le langi, sauno iai le taitai o le sauninga. Ngongo sina foi e le soina, talana pasina e le fatu saina.
Le malelenga o leo mamoli mai ai e saunoanga ale fionga i leo mamalu o le malo. Manatu lea o le malelenga mamoli lea ia Samoa ua poto poto. Wa atoa iuto le upenga wa leo wa atoa Samoa. Isa mawhainga mapaia e tu mau e o le whababau. Mātou le whaaluaina le malelenga i le tala. E tau ia o so mātou leo whawhitai whapipi. E anga tonu ai le tātou tai ao maleaso. Le ata whai mai ia le tamaloa na liu whatu le ala taua. A wau pa ia popo mau pale solo Samoa. O fua sina roloa ma wa wharoloa. O lo tino i le toa wa ola ai Samoa. Paia mawalunga wau mamalu faltala lelei. O mamalu fale atunu. Tainane o mamalu fale malo. Fai ilo leo e fai mafafonga tau mamoli. O e na whauina umai le so ma paramene whiriwhiria o sui sfono taito tasi. Moli atua ilo mātou wa nganga whaftai tele. I lau a fionga i le au mamalu le malo malau masiofu. Moli le nganga whaftai ilo tau sase atolu wa sui le fono sui tofia. Lau susunga i le mali atoa. Lau a fionga le tui atua tu puata msese. Malau fionga le papa la ulu mapsone. Momoli le nganga whaftai le so, a wa leo wa so ula le whala o le pa ia la valeo Samoa i o na tulanga whalupe. Mai le mata sau e oso ai le la, le mea ngase ai le na tamisanga. O le pa ia watu mu mapule i tuau ma la taua, ai ngai le tai ma le vaa o fonti. Maluta we foi le fio la wa fionga le farmasin sili. Ai nane la wa fionga le pedestene ali matamaitai le farmasin nga sili e Samoa. Pa fetai le fio mai matala mai ao le so. O le va no fo tonu le wa tau singo le no fo fel fani. Le fa temo kala simoni tau sia le file mu ma le manuia o Samoa. Ke tau sia va felo la ai le fe va ya o le taia male aso o le waso ula wale fio mai o tato oso mai motu sai wa to ai Samoa o wale tato fesilo fa inga ile so e fio mai o la fionga ko vansili la fionga pulali Nicolao Pula Malfartua. Io la fionga il presidente del Senato. La fionga tua olo manaya Fruen Malfartua. La fionga il fonga fetalai. La fionga Savali Talabawale Malfartua. Tainane la uto o malanga. Vai la valea wasua me vai fanua. O fo mai tu langi sa ole masale au mua. Male lau niu na sa lua. Tamal manua tele fale na fulu le motu to to fale ula. Male la au na motasi. Sa mole na wa uma na fata tie o tato matu le tato fa ba papa. Tasi le tama tasi le tina ainga tato. Moliatu le nganga fa tele. Lo to wafi fio mai matala mai ao e fa malu le tau mawhainga po le wha wina o le palemene se fulu ma le valu a Samoa i sifo. O moli le nganga whaftai tele i lau tapua inga a Samoa i le nei tu lao le aso. I tu malo umai lima sfulu ma le tasi o le tātou watiru. Mai le matale i pata sa ia pa ia fili ma pule tu. Na tau wilo ai malo. Ai sea. O leo whai fo na lo i na tu mafa fili malai. Wa tu lima tu la wa fai fo le senga ula.
wa ele faivoli wa tau penga launga o i mangalo ile ava na isale murianga e tofu ola le vai o le falitua masanga wa tau lau o le wha moe o lau whiriwhilinga Samoa o lau tau wha ma lau wha utautanga o lau moe wha alu ma lau mauta o fimau Samoa o lea ua laile so i tu malo umeli masultasi o le tātou atunu sa whengai ma le whainga whiriwhilinga Samoa o lau tau pure lea a wale nei no whainga. Ele mawhai o na whangaloa fia isi o na wao. A wafa pe o na nau o le aila i vai tafi. E lele le toloa e mau le vai. Le pa ia o Samoa i tafa e fia o le lalolangi. O e vea lava sa autou whawhale le maluai. Mo ai tau tau malele. Mo tau tua apa ma tau tua mamao. O leo toi nati e ifo lo tau fatu mo le tunu ul whainga whiwhiringa le nei. Moli ai le nganga whaftai tele. So se Samoa na malanga mai e tunu mamao. E tau tua le tunu. So se Samoa o lo tau walala e tunu mamao. Ma wha wau mai lo tau tua mata pala mo Samoa. O le tatalo, alo fangia i o tau malo losi pea, e lafo mai tupea ti na e le tunu. Whaloina le nganga whaftai, e le whangaloa fia i siona bao le tautua o tātou matua. Utia wa sola maaso walu, awa na le ai whaiva nā le na lau sa saa. E le ai se tai ao whapenei. Tātou te manatu ai ma le loto maua lalo. E nā saina le ngasu o le tai ao. O e na whina wina lo ma lo tu to tasi Samoa. Tātou te manatua ma le loto ma walalo. Le lātou whainga tau langa. Ma le lātou sa ili ma lo. Tātou au li ai le ono sifuru ma le tolu tau sanga o le tātou tu dodasi. E le mawhaina ngalo. Sa lātou turi vai le tua. Mata talo i le tua i a whao le whasino ala ma le whasino manga. Wānei, o tātou vaia i ata o tau leleia. Kei tai o le tai au sili. O le tai au na malele ai le tau sala o papa i a mali e toa. Mali e toa. Wa uma au mai o malo. Ai sau e whātalitari i langi i seao lo malo. Samoa o le tai au ula le nā. Ia aua ne ngalo yola. Le tai au nai matangi u whengai maleata. Le tai au nai whale u mautuangiangi. Le tai au nai malae ola mana whanga. Male mautai au fia o lo puna nā whanau pe le taimri nei. Awa le ngā luenga le tua. O moli atua i le nganga whaftai tele. Tai umau e kalesia kerisiano i Samoa. O sunga i whawhenga inga, taulangi uma ua tātou whātasi nei asu. Mātou te talitonu i lautou te tuli i le tua. Ia awane i awe sea le whāwae o Samoa. Ia whāwae i le atua Samoa. A whaisa iai ni vutia wa sola maso walu, na sopo ai le tai le ma sopo il puleo il pulbo. E iai le taimi o le tua e toi fo iai le vaile me na tafe mai iai. O le a.
ia tātou manatua o le atua e pule I mea uma o le tātou ola. O moli le nganga whaftai, tai uma o Samoa, o e no lua iao le malo le fionga ia mali e toa tanu mawhili de lua. Le fionga ia tupua tamasese, o whai lo langi lo la soifua, a o le tau langa na osi, Samoa e le mawhai upu matala o na taia, ai whawhetai le tua, I le lātau tua mata palapala ma le alofa moni le atunu. E le mawhaina whangalo a fia e whaalolo ma walunga sa whenga ia ie sa taita ia le malo. Lau a fionga mata awha whamuina moni no le lua, le lua I pale mia o Samoa. Lau a fionga tupua tamasese le lofi le wha. Pale mia lo na lua o Samoa. Lau a fionga tu ia tua tupua tamasese efi. Pe pale mia lo na tolu o Samoa. Lau a fionga le loriva ai kolone. Pe pale mia lo na wha o le tatou malo. Le fionga le tōtoli to filau eti al sana. Te pale mia lona lima o le tātou malo. Lau sunga tu la epa sai lele mali le ngoi. Te pale mia lona ono o le tātou malo. Malau a fionga, le sauna whapito fia mena o mi matawha. O le pale mia o lefa to a tātou tau mawai nei. Ese a le taimi o le tangata. Ese le taimi o le tua. Samoa e le to e tau wha matalatu lewa mai li whiau wha le nganga. O le numela valu I lo tūlai. O le amatanga fau mo le tātou watunu. O te tatalo atu I le ava ma le whaaloalo tele te tauai. O le no fō leo, le no fō o Samoa. E leo so no fō. O le no fō o le atunu. E leo whatasi, pui whatasi, ma tausi whatasi e Samoa uma. O ani a tātou whee se inga I upu matala le lumanai o te tatalo atu malo nganga whāloalo. O ana nafi wa ia le tua le to e whia mana tua. Ai nao maia le atu nu pele tātou fusi whatasi le whau malo. Mo tātou saili malo mo le lumanai. Lau sunga tu le epa sai lele mali le ngoi. Lau a fionga le sa whapito fia nem Naomi Mataafu. E le la ititi le teimi na tātou mafutai. Ma e si la fia le atua le teimi o tātou ngā lue whatasi. Whawhetai mo ngā luenga uma sa whatino mo le atunu ure nei fia tau sanga. Whawhetai urua whaivalo filima, e le tau wiso, e le tau talangia pe tau whai loa, wai loa e Samoa. A e sili ai o na tāua, la e sila pofonga o le atua. O lau tatalo, whawhile mu le tunu. A whai, tātou te maua le whea alafani, o file mur tapo inga Samoa. O apo whaatasi le ngā lulue whaatasi e Samoa mo le lumana. Aisea, tātou whaia se whaavai fau. Tātou wa ngā ima sāba vali e u lima whaatasi.
O lau malau tu fatasi ia manuia Samoa. O le whātou muanga o le no fo inga le nei. E le mawhai e le malo na toi fauna o ia le atunu. E tu tu whātasi le kalesia. Tu tu whātasi le atunu. Samo nei mātunu mamau. Male malo. O na le pine lo leo na manuia Samoa. O le malo tangata, I tangata, mo tangata. E leo se malo na o le malo. O le malo e fau fatasi e iai le tiutia lau whainga luenga tutofi e le tua. E iai le tiutia le atunu, tama mainga. Te foi tātou te fatasi ma, le whawhawhenga iai o watu tuila ma manua. Tu fatasi loa ma le au nanga o tātou o whirwhilia le so. O na le pine le na tau I manur whamoe moe. A o lua mamana. Lo whangia le tua o lua whaibalo filima e whaua waila lua o nanga whafofale. O la tātou so te pē whesilia tu lava. Ini tu langa o whautuanga. E le whangaloina. Le fionga le whafonga whetalai na se ei le nofo inga wa mai atu. Lau susonga papali tele li o ta eu maspa. Tai nane sui fai pole uma sa tatou ma futa. Ina no fo inga na mawai atu. O le mai o le singa luenga. O le amatanga fo ina o le singa luenga fau mo le lumana. Tanga ia e la io ai o tai. A auto fai valo mi lima. Lau sunga al pari tele. Si la fia le tua la ngā luenga sa fatino a wāle tātou pārmeni. Le tātou pārmeni surma le walu. Usoe o tātou o au auna le atunu. O tātou o mulu mulu vai a le atunu. O tātou o tā vini a Samoa. I o tau alo whangia ta tātou paia inga le nei. Wa tā pena le a inga le whātua tua I le tua sa mo watasi, tu atua mātou lima tu mai o tau ao, tātou ngā lue whātasi. A whai o le whina ngalo le manuia I le atunu, o le mātou whātala ulatu lea. Ala tātou whasolo I tūlanga umma pe ona iai pol ka lame whātātikia a wale manuia o si o tātou patunu. Lo I tū malo pe le ngā ngai whamaunga numer tolu. Pa ia la balea wa inga sa tupua ma inga sa mali atoa. Ma le mamalu I whāle tolu. Pa ia ia te oe sa I tupua, sa le li whanno, sa le tolo. Tai nane le pa ia o le aingo ma vaenga. Lau tō whare tu ua pa o le whare lima o sana SS. Ai meise le tātou I tu malo. Au tō sunga I whawhenga inga taulangi, lau sunga te tai o sang ninga ni nei tai au. Tai nane e tamasa uma le tātou I tu malo, I ia le atua. O ai tātou wa manatu mai ai Samoa. I ia le atua I tō whinga wa tātou tau nuu I ai. Ai sea, e le ngalo le tau tua tātou matua mai le amatanga. O le tum fa malo fa vai o ngai fa maunga no me le tol. O tātou tama na asaina le ngasu o le taiao. E a le taiao le nei. Pa fetai le tua o tusi a ao Samoa mo le tātou I tu malo.
Ai momoli le anganga whaftaitele ona o la o tau whaloalo. Na o tau tofia ia ue vea masui o le tātou tu malo lua se fulu tau sanga taluai. Le la uli le maria toa. No tau wha ia te au. Pamanuia iai le maria toa. Tanu wa fili le lua. Pamanuia vo iai le maria toa mo li le alala mai. Aua tau te toi apoa le pola e mo tuitua. Anga i luma le tato va. Wa mawai atu vasa o ti ngā ma whai ngata. Tauni la ia tato te sapi tu langa o le whamanu malu le tunu. Ai sea a wae le ai se tau tua e alu alu fua. E lei foi se tau tua e alu alu noa. A o lau tau pule lea le tato tu malo. Pa fetai u fete whaina le tau whama le whau tau tanga ia Samoa. E a vea ai tato ma taitai o le tunu. O mori lo nganga whaftai au whaingaluenga umalava le tato malo. Whalulunga mtanga luenga whalapo patonga le tatou malo. O tau o tama whanau masuri moni masuri whaavae o Samoa. Wa to fito whao tau tau te tau a veina tiote. Whatangata whainga luenga le malo. Whamalo ngā lue, whamalo le unsai, whamalo le tautua. E pei lava o le tatou whailo inga le urua yaso. E le o se whainga malo le whatua tua i le tua Samoa utasi. O le whainga malo Samoa atoa. Tautua nā loutou walawina. E sao i maau, ma tātou sao i whangalele. Pea whai tātou te tutu whatasi ma wha au au fo i le ngaluenga tautua. I mea lo wa fina ngalo ai lo mātou tō whinga le nei vai tau. O nao i mātou o ni me whainga luenga ma ni tangata tau si mea i tu tonu re lima tau sa. A maea foi, ona toe firi foi leo Samoa. O la le si tali e mai mo le rumana. A outou ma foi nā. Ma tanga luenga uma le malo alo e ia. Fai voltai o wale tātou ngā luenga e lela i titi. O le ngā luenga te le te tau na wha au. O lo tāpua i le tunu. O li le nganga whaftai. Malo uma mai whafo diplomatic course. O lo alo lofa mai le tātou o tunu. Talo fa manuia le tua mo uto uma ma papa ave lo peso tanga fa u fai malo e manuia ai Samoa nei matai au. O te whawhetai i o wainga. Si o te mā, ma si o tina, e fionga ia honorable, polata i wa Fosi Schmidt. Alo tina ia puliti wa toa fui mono ipune wa te anai. Tainane o matua, ia tuli au pupu fata lima, matala e tau lima. Ono o whawhaile le ino o lo tangata whatau wa. O leo mafuai ono o tu lai le so, e ala i tō whinga le tulu. Le mawhai fōi na ngalo, nisi o ainga nā saina na ngasūl tai ao le talawhasoro pito. Tonu au pawhai o malo, le whionga ia tuu lo le sio, le whionga ia pesata seko simiti, le whionga ia tia piri filisi, le whionga ia lawea tuu na salio, ia manisio le ainga na mafuai o na tai le ala. Matala le ngafo le ainga i to tonu o porkiki ma upwhai o malo. Ma ngona le nganga whawhetai le tua. Ona o la o tau ngā luenga safa wau whapo. Whai u mai se tala. Si o tō lua whapelpeli. Maam.
Ua e la iloa ma se tā whanau, talu le tātou whinga man malo. Whamalo le on sai. Whamalo le tatalo. Whamalo le whamalosi. Whamalo le tautua whamaoni a wale tau veino tātiuti. E leo to e lilo le lo le lalo lagi mo na upu. Whawhetai zau whatua tua moni le tua. O lo toa i au pe au le tā savalinga. Siau whanau pele, my children, vi ia le tua. A talo i le tua e whaauau me uma na whasino i ate o tau. O wao le ala fua laba lea tātou te saba vali ai e whaauau le tautua ina o le tātou atunu. Ia, na ia o grandchildren e tō tō. Fitu masina o te leiba ai ai talu no mai lalangi nei. Ona o le pisi le tau mwhainga o le mauwha masinonga o whaine. Ea, ma le whainga pālota o le whatua o mani. O le whatua o mai whanua e wheilo ai mai le ta mao le ainga. Aua fitu masina e le iwa aisa ta mao le ainga. Hui o lea, vi ia le tua o tato wheilo. Whamuli ma le aisa tala. Le tātou wa inga o le whatua tua i le tua sa mo o tasi. I au tō mana tua le wha vai papa o le tātou wa inga. Whai ma manu lau ti o sa walinga le lima su tasi i tu malo. La le whe au o le tua na mai e ala lau whainga luenga. Tātou o mai e sa ili le ami o tono. Ia nau i le lofa. Ma tātou sa wawali i lumbo le tua ma le loto ma walala. Tau tua nā ma o tau. A tau o minista lango, o minista ma minista lango le atunu. Ta tala le whai te toa, loso whai tu la laso. Whai e le au nanga wa le atunu ngā soro atu. Tau tua nā le atunu. Le au tau sila e le whai ngō whie, aisea. E le na o tātou na whinau. O leo tātou woio o ongo le loloto. O whelafo inga ma saunoanga no whai le atunu. A la le talia sa moa le ua mai. E whatua tua ina loutou pa ia ma loutou mamana. Tanga ia e la io ayoltai. Whamanuia. Tātou ainga. E pa ia o sa moa malanga mai whafo. O la mātou whaftai whai ule nā. Alo whangia le tua se taimi, tātou mau ese ia wholau ilangi mā, ka tātou mawhitanga. Diplomatic corps, families and friends, Alo whalawa o se whapoponga nei o tala o vai whanua. E lua tolu tausanga o se tamai tai ua whaasala nei le whale pui pui. Ina ua whaamaunia mo lianga o lona tau mawhailea e au mai whaanana i tutono ni usila. O ni whala au whaasaina o le methamphetamine. Ta ua i se whaamtalanga mai le ofisa o tiute, ta wala mai lunga le upenga ta whailangi, le social media, na tau mawhailea tamai tai e au mai ia pau ta whaasaina mai se tasi o whainga malanga i lunga le ea, mai ka nata i le amatanga le nei tausanga. Ma o lea ua o mai le whaiunga le whaamsinonga, e whale pui pui o ia mo le ono tausanga. I whamatalanga, i le taunu uai o le tamaitai, na sue ina i loa le vaenga o tiute, ana me tō tino po lana ato, na malanga mai ia i New Zealand, i le aso lua ono mati, lua o lua lima. I lona whaato a i taunu mai, ma o ina mawai loa e le sue le vaenga o tiute, le se fulu wha o awhiwhi, o loo na nā i tutonu, i le pauta whaasaina o le methamphetamine. Whaamawina pe lata lava i le wha te si ma le 5 miliona tala pe a whaatau atu i le lautele ma le maketi. Tā ua le whaatono le vaenga o sue o le ofiso tiute, ia Simon Jameson, o te tau lava, ia i lātou o le oma whauwhau e au mai whaananane i pauta. E tusa po le ale na nae whai ai, le au mai o whala au whaasaina, e maua lava i lātou,
Mai le ai fo isi alofanga il tulafono, ma le whaasalanga e o iai pe a maua. O le whaafetai le nei sui sinia o le ofisa o tiute, o le mawhai o na tau fia o le ofi mai tutonu, o le atunu o nei fuala au whaasaina. Mai tu sai ma wha maunga, ana whai a o i le lautele le nei pauta, e o atu i le 0.5 miliona tala, le tau au whai o afianga e o iai le atunu. O se mataatia ua patipatia e le toʻatele o sui o le soifua malōlōina, le mau ai e le maota ngase i kalaisitete, o se masini po se scanner, e mataʻituina mai loa ai tulaga o le soifua malōlōina o tagata ngase. Ua whaalia foʻi, o se tala whaasolopito lea i le atu Polensia, ma le atu Pasifika, po o Australasia, ona o se taimi mua lea, ua mau ai se tuaiga masini whaapea. E ui ua tele masini po scanners ua fausia ma maua mo le mata i tuina o le soifua malōlōina o ngase. Peitai ua whaamauina o le nei tu ai ngā masini. Sili atu lona whaatontonuina ma le maua ato ai o ata manino. Ma le lelei i le taime su e nai se mai se tangata o loo anga i atu mo siaki e whao ngā ai le nei masini. Ta ua i ripoti o le tasi vaenga o whaamaunia e tusai ma le nei masini. E whaapea o le awave ai o na maua i fō mai whaapitoa ngase o loo whetai ai ma le toʻatele o loo anga i atu mo siaki. Nairo le taimi mua. O le tala fia lea mo le toʻatele o sui o le whale mai kalaisitete. Ma o le a toʻatoa fo i le ngaruenga i le tau mawhai e mata i tū ngase po o mai o loo whea ngai matangata lautele. Ma o le a mawhai fo i o na whaatino le tele o sa ili ilinga e whao ngā ai lea i to ai ngā masini. E le o toi mamau o na whaataunu uina lea o le whaatasinga tele, o whaingoaina o le Pacific Two Nation Partnership, e pei o na whaamoemoe atu ai le toa tele o sui o le Pasifika, o whaalapotapotonga ma sui o e kālesia ese, o le nei whaamoemoe, o le a whaatino lea i le aso lua sfultolo o Setema, lua o lua lima. Whaamauina o le nei whaatasinga o loo anga i tonu lea i le au mai a whaatasi ai o whaalapotapotonga nei. Matangata ngā lulue o le tala lelei e militino whaatasi. Ai maise o le sanga whaamausali pēa o sootanga. A o le ngā lulue whaatasi ina ia maua le file mu ma le whelangolango mai. I le vāo le tasi tangata i le tasi tangata. Ma ia sanga whaatu mauina le tala i atu pēa o le tala lelei. I le toʻatele i tutono New Zealand mātunu i whafo. Toʻatele tangata tau aloa o loo whaamauina o le aiai le a whaatasinga tāua. Ma o le saunoanga au tū o le afufonga ina e le awhionga ia sāvae Sir Michael Jones. O se tasi e le ngata ina ilonga i le taalonga whaawau mālo i le lakapi, ai ua ilonga foi i lona tautua mo tangata lautele. Ai maise o lana taita inga i le tele o whaalapotapotonga. Malona loto whinau. Ina ia maua pea e o tātou tangata Pasifika le tele o Avanoa, whai mai ai le nei atunu. O le a whaatautai a lea whaatasinga, i le afa o le itulai ono, i le malai o le Eden Park. E whai tau afe tangata na moli mawina le alu o so lātou solo i lona tona. E whaali lo lātou vale alofa, i se tasi o tangata Amerika, o se wailonga i ana tautalanga ma whaatasinga, ina ua tangata valeina o ia, i le vai aso ua tuanai, le alii o Charlie Kirk. Ma o se tasi o vainga mata ina le nei solo, na mai tauina ai le anga i ane o whaalapotapotonga o tangata Kerisiano Maori i lone tona. E whaaleo lo lātou vale alofa, ma sa afi afinga e ala iso lātou haka. Na moli mauina le lolofi ae o le toʻatele o tangata, na sa vavali i le solo, e mata i lea fo i tū maa ngā tangata Maori. Ai maise o anga i whanua o Aotearoa, e whaalia ai lo lātou alofa tele, mo le ali o Charlie. I tala anga i le mata upu le ali o Charlie. Sa iai lea li i mo se tasi o ana tautalanga i le Universite Utah. Ua whaingoina o le Utah Valley University. Ai tangata valeina loa e se tasi. O le mea matautia i le ngai oina na whaatino e le nei tangata. O nei ngai oinga whaale alofa. A o tumutumu ai whanau aunga o le Universite. O loo anga i atu e whaalongolongo ma whaatino fasili i a Charlie. Ai o le tasi o vaenga whaamomoi loto o le awhia ai o le nei alii. O lo o iai uma masiona ainga o lona to alua masiana whanauiti. Na maliu Charlie, ona o le tū ngā tele o ona manuanga na lavea ai. Ua whaamaunia le maua ma o lo tau fia nei i le whalu pui le ali i lua tau sanga o Tyler Robinson o lo o masalomia nei i le maliu ai o Charlie Kirk. E tu sai ma ripoti ma whaamatalanga e le ngata ina ia whaatino ai o solo i lona tona.
Ai ua maitauina foi le tele o solo sa faatino i le tele o isi atu nu o le lalulangi. E whaali lo lātou a nganga tutu whaatasi. E te e atu i ni amionga mga yoinga le mi ngau. Ua mau aiso i fua o se tangata. Ai o se solo ua whaali ai leo mai whaatasi o tangata Kerisiano. E tautino atu lo lātou le solo muli ai lava. Mai le tāla ina o le tāla lelei. Ia Yesu Keriso. E maliu Charlie Kirk ua tolu tasi tausanga o lona soifua. Telefona mai lau Radio Samoa tofa soifua. Le dawa fa fongale tro so to tonga tanto tala I vai fanua la gana Samoa le dinga hango le woli e pe ona tabrina ma fonga dan to le to ya Sarah back tail of angle telefo la pe ona to fa fonga I fa poponga tanto tala le woli le taya ba tanto woli le lo fa la le le tua e mo te video le wa se anto le take me le Radio Samoa ya lo se fulu mala afa me to technically July tolu Talafan tu ma tu wala ngan tu le fana wa onga lo tu wa onga ole dia so lua ma lo te mai tu mai uto e mai la onga le dia so sa e lu le onga e jar si sa I tamal le mai tu le mai sta I lo fia onga ya le oni si onga le na ma no lo ile so ni si o singa ona o te e fia onga ile la tu vale a mal fanga malo ni sila ai mo le fana le tu wa onga na o tono ta vale fa mo wane o tu fu si pa ai le yang ya tu ta vale mo tu ainga I le fa mo mai ile nei vai ngola o ya ne tu la vesta no le ufficial vai tu la yang tu ile po ana ni mo au kilani ala fa pelea ona awoni si no foanga so vili angi mai le tu isi sifo Ole manulu il po anarimo au kilani sfulu le lua tikeri e ngoto le lai le sfulu tonu minuto te ai leono ile fiafiana nei Ole vengo la so antaia mo au kilani o so le lai le sfulu on sfulu fitu minuto e te ai le tu lai ono ile taiao to me a woa mai ono yai na yuanga e tonu va so le timio le taiao e ono va so lo tu le na langi le timio le woli So really ola fa pele ona ngi mai le tu I ma tu I sifo I le woli a tai au. Joe fa tala fa joe le diva ngol le fiafi. Inga wo me masanyo lo ma to mai Samoa. Ola venga de lo tanto tala le tau e pe ona o de mai le ofisa o le va ai tau I Samoa. Ola nga tu po ana ni mo Samoa e fa solo ina fa tupula ia timu ile fiafiana nei. Ola venga la so anta mo Samoa le anta pe solo I timu ma e mamafa inisi taimi. Tulanga nai pe ai winga le tau ile so anta ai foi. Ola nga tu le so anta e pe ona with mai le ele ofisa ole va ai tau. Wala vale long pu yeli yo lo to pa ia ma lo o to ma manuele ngata ni New Zealand before yo lo ta to fa sirabanga I Samoa tu amo. No foi sala failo umotu te paile tu recibio upolo me o te lo atu ai ole la ole no
Sufokbali na le fionga ya pese taponi le divrango la woli ina o se antole tatu temi ya lus fulu maleono medute ole buta de le July tolo wa fe ole buta to mai le divrango la woli ya van talvan le polglame ole woli ma fonga bo ya to ma lo so fumbo wi male langi ma original tanto fa linga ma fa to silanga ole buta mai le tanto ofisa en tumuantu il tutumala ulanga le casa beach and appliances e per il lato fa tolo fanga solo il dei fu yaso ono yele sit no for fabric no for tolo no for single silver mai le ivan tala il verso ma wai yele sit no for tolo no for single silver only to angole fabric ole moenga queen size bed e fitu tala le pimeni il verso e ma wai la moenga queen size ole iPhone 13 mai se fulu lima tala il verso e ma wai la iPhone 13 ja ma le fa tolo na fa smart TV lima inisi lona la tele e te mai wai to mangal pa medio Samoa e na se fulu lima tala il verso e ma wai la smart TV na mai le casa bit ile na ole se fulu lima tala lima inisi lona la tele Fiona Loy le fa fitu fa Great South Roadie o Tahu e bolo tolo fitu we've a Great North Roadie na Henderson vala yele ovalo selau lua lima fa valu ovalo selau lua lima fa valu o mile lua mo Tahu e bolo tasi mo Henderson fa ilo ye le sa e fa fonga ile Samoa le fa salonga mawa tui sa mealofa e mele tumala udanga ale casa beds and appliances. Vale tanto farse silanga mulmuli o le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa a wari ngalo sa lo minga o le tusi o le songa pa tasi ma sa lo minga o le vau filifili e ma wai fa no penga sa mo sifo tutuila mamadua o nisi o tala tu sa mo o nga upo le mata fa yoi ala matai le fengo fa la vlave pe o fa i poi ponga maliu le o singo ainga fe sila fa inga o paulo o si fa lo fa la nginga i kale sia ma le tele o le ngana o fa lo longa e na o le fitu se fulu tala le tauna o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu ono Hubble Avenue Marukau e maua tuwai sau la lominga. Morisi fa talanga vala mai le tanto ofisa i teimi whainga luenga i le lua tasi lima i watolu tasi lima i watolu e pe tanga yane le shopradiosamo.co.nz e whai mai ei sau oka e ori si dau tanto whaalinga tāwale utolu mai le ofisa le Radio Samoa le ni fo i teimi o le hawoli i na ulusfulu iwa mirute o le wate ai nei leitu la e tolu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
chiva ai chau ma fai lava o pole tatu no si me amangu mangu mo file mu tawina ia hui masao le fa boe boe mala sili au tu au alo ala faiva I fanga tamba tawina ia manuia umaula asana mauala umalava Mateo ia Mateo ia fai a mafai o mamana awa e te whaavai vai aia mana Samoa lau tapua inga Peo na talo lua tūna mawhatai lo la lo fai vai Se foi matapua ia le mea moni e manuia tawina ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga ia polo tino e mala mala mau mata o mamana ia tafe toto ala manuia Asana tawina ia e mana toa loa whaamai ia whamuamua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua awane I o ta whamoe moe I le malosi mana tua au na lea tua loa puno mai tatalo mo so taui Tama ole atu no lango mau mai tia sa Taimi osia mani ma peretania Loma e maesa ilimano o Samoa ia sa oloto Tama sese ua malingi loto Naitina ole mau ua aula uina I lau Le tau loto te tele ele ai o se fefe E au sulu sulu le pongi sa I le vao e sa ili o tama E momoli Nai alato tau mawhatanga Lauaki alangona pesi o I uleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la malea
Tula fono uma mai malo au fatasi Se o ai a inga na fai e papalangi E tele lava i na fetena i Matatu manga masani Samoa lauanga nuku Ua tau leiloa Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleata ua Ole mau Samoa mo Samoa Ele mawhai e vai na tenea le alofa Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai Lauaki e langona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule, ole mau la malata ua Ole mau Samoa
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One of my favorite birds to watch is the beautiful white seagull. They look so graceful and peaceful floating on the gentle sea breezes. But looks can be deceiving. I was surprised to learn that these peaceful-looking creatures are not at all peaceful when it comes to getting along with each other. When they're in a flock with other seagulls, they become selfish, vicious competitors that definitely do not like to share with each other. A seagull will attack another gull if it has even just a little piece of food. In fact, it will actually kill one of its fellow birds if it really wants what the other one has. If you tie a bright red ribbon around the leg of one seagull, making him stand out from the others, the other gulls will be so jealous and angry that they will attack him with their sharp claws and beaks until he's dead. Now let's compare a seagull to a different kind of bird, the goose. Geese are also beautiful to watch. It's amazing how they fly together in a formation that looks like the letter V. Scientists have learned that a flock of geese actually travels up to 71% faster and easier by flying together in this V formation. The bird leading in the front has the hardest job, so the other geese take turns leading every few minutes, which enables the flock to fly long distances without stopping to rest. Scientists also believe that the constant honking of the geese is how the stronger birds encourage the weaker ones to keep going. What's more is if a goose becomes too tired or sick to keep flying, it is never left behind. A healthy goose will follow the sick one down to the ground and wait with it until it can continue flying again. Have you ever wondered which kind of bird you're like? A gull or a goose? You see, strong, happy people are not jealous or envious of others because they've learned to accept and make the most of their own special abilities and personality. Remember, there are no two people in this world exactly alike. So if you try to be someone else, who's going to be you? If you're still not sure about your place and purpose in life, why not simply ask the one who made you? He'll not only help you know your special strengths, but he'll also free you to start being yourself, as well as to love and accept others just the way they are. Just think a minute. If you'd like a free seat...
le kalapulakapia le tamauli mai sa le longa le montele sa la fai tau longa tuai le pola kalame o le think a minute i vaenga o le fiafilau toi 5 minuto na ta le o le tulai fa ta le fauna e fa funga le ia tātou tala mai a turu o le Pasifika ia ma turu foi la langi pe on te pera mai ai e a le fale tu ia Miriama la toa pomari o le tunu mai le lisio tofinga minister lango o le tātou malo fau e pe on na tātou toi nei le so e pe ile on tōna lawina ile tengi sa fa tino ile soundinga ile hawauli ole so ya sing mai tu tala mai tu o le Pasifika malalang on fongale e o lo tupa i malo to malu ele tulanga foi e pio le yang to finga minister lango ole malo sa mo ile pa inga lona se fulu mo le va pio no foi fa tu tonga mai le town le la si e mai e se temi ole hawauli ole so Let's
Talo falava o talafo le radio Samoa. A o whaabau pēo nā tangia le fia o atunu o le larolangi le mata upo Israelu ma Gaza, ma le whaumi o le taua i rei tua le larolangi, wa tā uere CNN i le so, se whaamatalanga ma le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu, e whaapea ua whengai nei Israelu, ma sa isi tu ai ngā tūranga e pei ua whaanofo e sea, nā o ia, isolate, mai le larolangi, mai ono whaumi le tūranga, mai te taua i lava na tū Israelu ia i ona vai, ma wha maasani i le wha lango i a te ia lava. O le saunoanga Netanyahu na whaia i se whonotanga, a le matanga na o tupelo na tunu na whaia, wa ia whaero ai ua mana o mio nāti na ele au unanga o lo ngao sia ia upenga Israelu. O atunu whaavau mālongo lato na ia Israelu ia tau fia love singa i Gaza, peitai, o lo te ena pēr Israelu e o lava fo i lapta inga mai mālo au whatasi. Tā wale ripote le temi nei wa iei sā ua whaia i le tu inane o au penga mō Israelu mai atunu e pei o Farani o Netherlands, UK, Spain ma Italia mai si se iwanga na Amerika o lo mauane ei pēr isi au penga. O lo wha leo pēr le fia o ainga o isi tangata Israelu o lo awe whapango tai kasa o lātou ainga i ngai o inga ia Netanyahu pa mai a lātou o te tau o na whaamuta loa os wha inga i kasa ne ia a fia tuai masoifua o nai o lātou a inga. Ua whairoili po tele CNN, ua tele tausanga o tau mawhai atunu mau mea o le atu alapi, e wha mautu o lātou tūlanga, i se no fuanga e a fia so i vevesi, mai lātou te whaatino le tūlanga le ala i le fausia, o whale te tele fau, e meise o lātou tamau a inga, e whaatupe le whaitau miliona o tangata whaingaruenga, e anga i atu iai, i ato ai masa soi fuanga e leini tax e te tōngi ai. Pei tai o le tausanga nei whai mai le CNN, wa a fia le tūranga tau le saonga le mua nei atunu, ina ua whaatino le uswa inga, o se tase o lato atunu e peo Iran, e le militeria Amerika e le masino uni o le tausanga nei lava, ai mai se ai fo ila ma le uswa inga Israelu na whaia paasanga i le Hamas, ai whaatino i tutonu o Doha. O le whaanoanoanga o iatunu o na ua lata tu rava os whainga Israelu i o lātou whaitutoa, ma ua tala noa ai indi awala ma nisi o lātou paanga e tali atu ai i oso whainga Israelu. Whai mai e maua le tonu o iatana noanga i le whaaiunga o le mai nei. I au se tālia to tasin tangata ua whaamania mai ua maliu, ma leisi to aona o lo manunu ai au fiei ma leo leo e to lima, i se whaalawe na liki ai se kesi i se whale ainga i le tui matu i se sifo sini. Ta ua le 9 News na whaavawe atu i au unanga whaavawe, i lea no whanga o le whale ainga i Garfield Road i Riverstone i le tai awana le la. Pai mai o le wa a fia na maliwa i lava i le no whanga lea, au i la tau lo o manunu ai au fia i ma leo leo o lo i le whale mai i Blacktown. Pai mai li poti na wataunu wasu la unanga whaavawe, no la tau lo ai tangata i lea whale wa a fia i le mana vai no le kesi, ma o le teminei o lo taria se isi li poti le tamai leo leo, pe a mai a le suenga. E le o whaelo mai e le mafua anga o le whale vlave, ma si tangata wa a fia lo na soifua i le nei mata upu. Ua whatauto le palemia lo na valu o Samoa, la uria le mali e toa Smith i le sauninga na whataunuina i le so i le multipurpose gym i tuana i mato. Whatauto ai masui whai pule uma na whiriwhiria mai le whai ngā pārota na se imawai atu nei a le atunuu, a toi whai ma minista o le kāpeneta. I lea sauninga na whonga i fo i le palemia fōu, sui palemia o le atunuu o whiriwhiria i eito e lupe paumuli nuku o ne semo, e tūra i mai le tofi sui palemia mai le teminei, se iau i a mati lua whenua walu. A leisi sui palemia o whiriwhiria iai le fionga mulipola ana Rosa Mulio, e a mata i a perila lua whenua walu, se ia whae wina le nofo inga le whainga malo. O le whonga whetalai wa whiriwhiria iai au apa au mulipola alo i tafua, ma le sui whonga whetalai whiriwhiria iai a whamasanga Leone Masame. O le pae ingalo na se fulu baru leo le palemene Samoa, mo tolo ponei ana tawalumanga sa ia i siaso e wha mautu i nane ai. Wha tumudia na mauta i lau walau dia, mai se le sa au malanga mai Amerika Samoa, tai ta ia le kovana o pula alii tuitele le panga Yuli Pula, ma le kovana lutena o pulu ai ai. Talamulumuli,
O le palota whataitai e le Radio New Zealand sa whaatino i le atunuu, waido ai e siria ma le whasa 4% o i lātou na palota e manatu te tawana mana ia New Zealand, le Palestinian State. Ma le whala roi na mai le so ia whamtalanga wa tu inai se tali i le fesiri sa tu inatu i tangata lautele e whaelo aini o lātou finangalo. E whasu 2.5% lātou sa ioina le langolango e New Zealand o le State o Palestina, 2.5% e le ai iai, ma le 3.5% e le ironia lātou tali le fesiri. O se tasi leo mata upo e ese pinangalo ua whaeroa i o tangata i New Zealand nei, talu ona a mata nginga i tala noanga le mata upo lea i le amana i aina e atunuu o le Palestinian State. Pai mai le Radio New Zealand, e le o mautinoa lava le tūranga o iei le tani a New Zealand le mata upo lea, a ua ta ua le a fola sia e le Minister of Vai Pafo New Zealand Winston Peters, le tani o le mata upo le nei i New Yorker, i le whonutanga malo o whaatasi o le a whaatino i nai. Pea maluas furu afe tangata na Sabadia Queen Street i au kilani i le whae unga le vaiaso ma whaatangisia le whaia o ni sāpo ni whaasaranga le mano i a Israelu. O tala ia le video sa mo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Ma ua fo'i ele o mawhaina tutongi overtime i le taimine nei. Ma ua umana ave le whatonunga i le sol mtanga luenga o tupe. E te tau na tātou ngā ioi lo il tūlanga masani o le kātou whanga ingo ino le tātou tala le tupe le emergency budget. Tātou te whaonga ina le tasi o lima i lalo le whaavai le malo. E ta pena i se paketi to tonu le tolus fuwaso. O mawhoi na avel whatonunga tapena i lava. E le tue manau mia le mea le o le umo le tolus fuwaso atu e whapema i vo i to extent le ai. A wa avel tu alalo le tanga luengo tupe ma la togo lo ngafa ma le whaso so ino tātou tupe. Tapena le tātou 105 po le tulafono le mawhai ai o na pasi i le fionga i le au malu le malo i lalo le whautuanga le kapeneta. E mawhai ai o na whaanga i o i tātou malo i tonu le tolu suwaso. Ma le whamo e moe o na taupu le pasi le so taiao. Pasi alo ia tātou kapeneta taiao le whamo e moe laua o auma na tofia le minister tupe la laua nga isa o ia ma lana mtanga luenga e ta pena le tātou emergency budget 105 ina ia mawhai o na pasia taiao ma whaanga i o ia i lore tūlanga o le ia inga iatu ngalunga ina e tātou tangata e whai o le rea blabo tongi a o bataimi o no le fufuanga se i maea e ai totono le tolus furuaso o ina e ta pena i le tātou paketi e teipo le parmene. Lono winga he te tau na fuo whataitai tau no o atu le baesolo na lua po le baesolo na tolu o ki topa. Wa tātou tāwili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures i tono le parmene. Ma o le tūlanga lea ua mato manatu e whaalava se tupe te tono le tolu sfuruaso. A e ta pena le lei le budget alo ia. Whaaui le process aua nei toa iei se tūlanga le whaanatinasi ma mea uma a matar whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa, tu ula eva noa le parlemene whaasolo at committee, whaasolo ma whaila unga whaipule fau lo lato wabanoa e la unga whatau pou, whaasolo le tātou rova yaso masani. A ia lava pea le tātou emergency budget, e tātou te tua iei mo le taimine nei, so lewa umana whailu fuanga. E pasi tai au tūlanga o le whātua tuanga o le tātou emergency budget. E ta pena ilo ina ma le tātou main budget e pasi tono le dua po le vaso lo tolo oktopa. Emergency budget lewa sa no ilo tama le pandemia.
lau tau ana vatau le sa fosia i le tunu. E langolongo ina lau tau whainga fwoi i whaato sino le pauta. Le pensione si tama, o isi whamurianga o le tātou poloketi o le miliona. O le winga ta o to uma fuafuanga i lau tau ana vatau. Se ia whaatino le paketi tinati le pave mana miol se le ni mo isi ko fuanga le malo ele a fiel tu langa le la sufini e fua tai au mal ta penanga yo mai ma le treasury wa longo ina matou i le tulanga a fa solo i le fainga palot sa mata tu e le ofiso tupe ia ana batau ma parti taitasi sa longo ina fo ila matou wala fo isa va ai le tulanga ngafa tau li maina mo le finga fo i o le tulanga na le emergency budget e fia se tino tupe i te tau o ye se vainga tupe o ye ia mai la vainga tasi o li musi se amount o le emergency budget and fire yeah, what to Sylvia when we go to emergencies ele emergency budget ai la fo il tulanga o le ale mele mana o mia tatou temi nei o lipoti le na mai na tongi tanga tfinga renga so we prioritize that au isi baenga e lua o le development mai al fa o wino atina ele fai fa mai le treasury o la lava ai na o tongi o tanga tfinga renga le a ve fa mo il a so taia o a fa pe o la lava le tulanga ye ele se ilo tele tonunga e fua ile upu lena fai atu tolus fuaso fai ia lava o wale tunu tofinga ia o sui palemia fa mole e se mafo anga walua I tofinga fa sui palemia and is this the first time we walua ni tofinga sui palemia ia e tatou te o mai pea I futi o sola maso walu ona ele ngati o le sa fa I mo kapeneta me lua fe suono le o tu sa fa kapeneta I lua fe lu sutasi o mena tutupu ina ua yaitu langa o le lenga fatauli maina ona tau ave sui palemia to tasi nga luenga so soani mo palemia e ile tu aso wa matua ile mafaya ya sui palemia ona felwa aisa ele te tau na ru lesi a ele ye lesi wa mana tuai e te tau ona fa so le venga ma e te tau ona ye le taimi o tato tilo ai fo ile tu langa le fa so ina o matafa yoi matiu te tau ave ya me se ile melena o fa si sileina ya o ila ua eu firifiri le so le fionga to lupe ma le fionga muripola o senior members o le fainga malo ai to te sirvivo e ile taimi vo ile a alu parmia ona firifiri le le acting prime minister e ia ile tu langa fa te tenga I lo ngona fa te tai e te tau ona fa te te tu langa ia ona e fou uma le kapeneta mo te taimi ne o le to fa solo nga luenga po ai ala ma to toru nei e te tau lava na ele tangata e mauti noai o lo sanga le mume security wise po ai uma ele taimi na to sifia ele ma fain felo ai tele tu ala malanga ai sa e tele na malanga la fionga te mai te parmi ia fa pena na puniti ai lo na va no ia na fa untanga ma me unta walu le simin style represent ai wo manatu ato tolu mato pe o tele nei ala lava la ua pe le ia fo se tasi ala ia le sitanga te tua ia it's all about dedications of authority ma faile me te tauna fai mai le taimi e fuanga ia fa solo matu minister phone e iai fo le lato tem e mala mai ma lava le lato silfia
Ia, no o atule na foi vai tau lava latu ta penanga mo tule mai. Ai o le nganga e suir tu la fono. O le so wa matu ta pena ai le mele o le tai lua tau sanga male afa ina ia usta ia le tu la fono e tasile sui pal mi e firi lalo fa vai. Au matu ta pena. Au tatou fa nga solo i tonu lesi tau sanga. E sui le tu la fono ina ia fa malia ina ila tu langa leo te fa matala tua. And we decided e ui le awala tu la fono nei o lena firi e to lupe amata tu nei lana sui pal mi se ia ulia peli le lua filu furvat. Ia le lava lai lunga i tonu tu la fono amaya. Ien tau ave foi le e muripola le vanga muli. Al tu langa lava ia o le vave na sui o le tu la fono. O le vave foi lana mai mo fatasi o sui pal mi to loilu. Le foi ia ia te mai tai le tu fia a vea ma ko se te lai pe foi ona sa no no fio ma se tasi le va na ta ua le pe ona ia foi a fifiri o le mo patria. Ale foi fifiri te mai tai a vea ma sui fo fetala. Ia o fa moi foi na lo lalo i fa vai il fatto tu ile tu sa mo tasi e lua sui fo fetala. O le mafu anga fo na lua lulava. Wal wa fio fongo fetala ia pali I fono. A fio ia awa pa wisi fono. A tu ul mata. Under the standing order, ele mawhai no ese ia fongo fetala ia tu ul mata. Ona ia emergency tu tupu ma me le tunu. Ala ia tangata el whaina. Na whai el fono al parliament. That is in the standing order. Ia ele teimi wale mawhai e o pa au le me fai pari le na tofi ai ale bena e fai no sui fo fetela inate e alo tau ave malanga mo le mota o mato territorio la le tasi le fai no fa vai fo le la tatu wanga i ai mai le fa tawa e tinales I sui fo fetela e tamales I sui fo fetela pa pena fo ila le gender quality le e tinales sui palmia e tamafo sui palmia o le mafaufaunga le na fatu mai tua I temi o tapena mai le na batau le fatu tua I le tusa mo tas. O fiong mai tau atu I le lausang noanga temi o soda I wha mua leo tutongi o tangata tenga dunga ma tu rafa. Te alasio sila penga maru formal cabinet. I nisi ka company kon karate le wha apea na tisa o parpane mene ton masina ta wai male to tongi ai. Pa ta ingo pro kitilia le ma ke ti sa la pe fa pe o le fa o wina ni ma vengo na le o tu ni ton ia se ita unu ma tonu ripoti I can say and I can answer pe fa pe o tulanga na leo o mai ripoti taiming nei we are few hours in government na le leile fa mo tu me ripoti o tala sala tuana na o mai fo o le va fa fenga iai o kon kalati o mana saini lato agreements o le taimi pe iai I ma le taimi fa mamuru ai ma me uma fa pena ina nei te iwa fai mai se upu fa pe tua ia le malo ia le lopo ia ini agreement o pai na ile mafu na le fa mamuru tupe ai e fentano utalia tu se mai se fa maninga le tapule na se la mona la fio ma dei ni le mo pale mai la mo fio ma e pe ma pan mi tanto tu I feel normal ele ai se me tasi o suia I lauto sirsira mai e ata pe tatou te whelo ai le nei le official te tai o le malo pe tatou te whelo ai foi la lo tamalingi e masanin tatou whelo ai e tutu sa me Paula valeo le tau tinonga le sa tatou whilo ai ai la matua wha la la tatou au lau whalongona vi ia le tua a whetai wa lau tau lau wha moe ai le iso ulangona wha peo e wha ngai tia po la se si excitement le ai o masani fo I tulanga wha pe nei Paula valeo le mea ia maua le nganga o le tau ave o le wha tinoino o tatou tiute Wata wina I lau ka peneta pilkiria so tolu te mata I lau tō whawhai o le tasi leo sui o fitalai o leisi tō alua leo I tonu ka peneta e mata wina I le whatotonga o le pūlenga lau tō whinga maro
le sitia leo tūlanga o tina I te tono whai o malo. Nā se la pona ro fionga I le dipani. Ia, o le tasi ko nā tūla whono e te tau ana tātou tu e mata I tūrelei I le au wala e whatino ai. E tau tala mal whaaloalo. O le au wala e mawhai ai ana to o tele tina. O le lavau whaatupula ia o no le au ngā o tūla whono na whai. Peita, e isi vai ngol tūla whono e te tau ana tātou tu e titiro le iai. Le anga o whi matea I le whainu me le sao. Sa mafu ai ona design le formulation le ia to tele tina I tonu le parlemene. O le ua alu nei, o tātou tau mate, o le tala noanga le tūla whono lea, o au sa ufonga whetalai. And I fully support it. I fully agree. Ona ea, tā ua le tau au whai o tina I tonu le mota. Peita, wa tele ia ala e tau ento e whamanino le melea. Ina ia tutusa le whainu mela na malie I ai le tipei tingo le whaavae e lima. E ale usi fine leon. O vai sua la ia na mana e nae mawanoa. E ale utato ua I ne vape o la ale se furupasene o lima sutasi. E ale whai mail tal tonunga wha mathematic. E lima. Ale ua li liu mel wha msinonga. E ono. E o meana, e te tau an tātou titilo. I langa leise tangata e tau se tesi mō tangata. E te tau whato a ola le tangata. Pe a fitu masina. Above 5. O le mela nata o le tangata ola. Le tangata I lunga atu le lima. Le tātou te mamalama o mai le o ongo tātou mathematika. Peita. E le whai atu se tala nei te uwha pe whasanga tau le whai unga le iei wha msinonga. Ai te tau. Ona tātou lau li liu lele, po lare sa onga o le mea te o le tangata ola, ma le awha tangata, ma le tuata tangata. Le lai mafu wain whete e na il teimi ni, a o le parliament. Na ona point 1 na pe, point 2 pe, point 3 le, point 5, o tau o le tangata atoa, le la tātou te alu o le teimi ni, ono. A le mea sa ona ti peitir fono, awane I lalo ifo o le lima. A toa lo le lima, tātou na. Beitai ia, tūlanga lava fo o whina unga risi o vaianga wha o whai. Na mafu ai o na awe le whamsinong, whai militari le whamsinong. A tesi mō 1 point lo, e o tangata. Ia ai mori mau pēr le whawhonganga le tunu, ma le tātou soifuanga, ma le mere tātou te iloa. Whatoa toa soifua o le tangata, pe a fitu masina. That's above 5. Ia ai o lo iai le wha anau nau ta inga, e tā ua. Le iai o tina I tono le mota, mai o te tūla I pēa e tau awe le mau. Ia awana I lalo pēa o le lima, leo wha ingo tina, leo tātou ba iai. A tātou amata mai lava oai, nā le tōlua, tōlu. At least. Pato le teimine nei, a leo tātou o lava le tūlanga wa ato, al whainu melo tina. A le vata le tani, nel tātou ono len tātou whinawe. He uman whain ngā balota. He tātou lola peto e whirifiri pele ai. Le o mai tu e tasi ala kusili tūlanga le ai lau kapeneta. Le sa e whai loa. I fōringa mai e se le minsta o Tupamaua. E se le minsta o Fiso Tute. Whena e whamani nua vana. Ngā malole na umaneina vai lua imtanga luenga I lua. Mau inale na muri sa I lau whai unga. E lua vaenga I e te le tiute. E te le. Aisea, o le tiute le tātou te whalango lango umai ai, tātou tupe maua. E te le fo I le aonga o la whonga. A wafo I le tauna whaiti tia le me le tātou te naunaua. Ia mau mai la whonga le tunu. O le laua manatu ai. Whaonga le vai lua, le anga vai lua ai. Le na whail teimi o tuala. Tofo le minsta ma le me mate tu. E lango I o main revenues le tunu. O tiute I malafo. Honourable Prime Minister, I understand you've been newly elected as Samoa's Prime Minister. What kind of leader do you wish to be for the next 5 years for Samoa's people? And why do you think the people of Samoa chose you to lead? Yeah, after time Fasili, I will listen what the people wants. And these are the people who select us and appoint me to sit on this
this chair. And that will be my guidance. It's the government of the people, by the people, for the people. There's no other way. Ole tunu. And for me being here, I'm honored and I'm humbled to continue my service. This is my 20 years in Parliament and in government. And I've been learning from the first minute I get into government right up until now, despite from so many challenges around me. But finally, yawa mai fatu tuanga ale tunu ai misi si tu malo ia malo o te tu la ia tau ave le tunu o le memo mua. It's the people, servicing of the people. Honourable Prime Minister, Malava, you're looking after the Ministry of Police and also Foreign Affairs. Tell us about your priorities for those two profiles. Well, our priorities for the Foreign Affairs is to make sure we are looked after well in security and also the development with foreign countries, and also the securing of Samoa with the Forum and also United Nations. For the police, we will have a look whatever is inside for now, and then we'll go from there regarding all these issues that arise badly, drugs, violence, and that would be the priority that we should sort it out as much as we can and as soon as possible. America Samoa. Me finanga loyo le atua ele maseu. Talo fa manali le asalua tauto alua. Sa oh boy, mata ranga ile
e pea o se fua o se la au aina po o se la au e whaasaina le o la ngai o le malapanga talu o e balou tau tala a tamu e po o fea ea oe wale se wala ua mi oe o le whafinelea o eva ua malai ai o le lalalani ona o siona ata ata ma vala vala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolani o le whafinelea o eva ua malai ai o le lalolani ona o siona ata ata ma vala vala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolani au e fefe o ani o ale ai lalolani Avia maua sosa Omega ka Ianga loi moa Omega ka Savale tau mofie Omega ka Fili mai loi le Omega ka O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisi le Omega ka Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. O le wa lua mala fa bidu tau tene le afo le fa fa le tau ma to mai le divine le fiafi le tau tua fa wa le de le su fomo le tu Radio Samoa tasilima i tolu amo ia fa tala vantu ma lo le soi fomo wia male langie ma ba talo si o le dai ma wia o e ma wia si o ainga le de fo i vai tau o le tau sanga e le vantu ne yona mai ai le filo inga le fianga le li pa le mia le sunga la au le mali toa polanta i va fosi ma le sengo tu stala pi ona e sila ma e mai boa tu yain sa le se fingano le li pa le mia tali ni fsili le so e pi che yani ono le lava sa tu ta follow no fingano ma tu tala tu mo le no initial au tu stala pi ona fair ia manga ia te foi i le whatalodonga ma le li pāle mia e pe ona toi te tala aino no tangola au tu stala mai le teimi a o tāpena mai i le whainga pālota le vāing whai le whatutua le tō saimo o tasi se iau o i le teimi ua whatau tō i nai su ia whai pule o le mauta ia ma whatau tō ai le whionga le li pāle mia whapefoi ia lana kāpeneta e pe ona e moli mawina ma tātou mai moa ia ma sila fo iai i le so i lo tātou whaasinomanga i Samoa. Ia, o le ale toa, o la iesa whaamtalanga i nisi o fasili e pe o le tui nātu i le vasenga o tustala. Ai, o le an tātou wosa, i le lisile nei o minista o le kāpeneta. Ia, an toa i foi. Ia, ma lātou matafa yoyo la whapelea o na wha tautaia. I tutono le malo Samoa. Ia, o le nāua e sila atu. O le fionga i le minista, le fionga la auli ala mali tōpala te iwa fosi Schmidt. O ia lea ua wa ia le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta. E le ngata i lea o ia fo i o le minista o leo leo ma fale pui pui. O ia fo o le minista o mata umu tau wā i fafo ma fe wha tau inga. E le ngata i lea o ia fo o le minista o le Samoa Law Reform Commission. Ia po le teuteunga leo tula fono, o le komisio teuteunga o tula fono Samoa. E le ngata i lea o lo o ia ngafa tauli maina foi le ofisa o le lo ia sili le tātou o tono. Whapea foi, ia le ofisa lea o le sulufa inga. Ofisa leo sulufa inga o le tātou o tono, le ofisa o le ombudsman a Samoa. Whapea foi, ia le PSC po le Public Service Commission. O le minista lango
o lo o ta ua mai i le tātou lisi lewa o mia fo i le tātou wala leo le reiva ingo le fiafi. O le fionga ia vui inga sione inga o ia lea ua tofia vea ma minista halongolango. O te le mauti noala po o ngā whea o matanga luenga ia na tā ua mua o le avea ai ia le fionga ia vui inga ma minista halongolango. Ai pe ona saunoa ia le fionga i le li pālemia i le so. E lua sui pālemia o lewa tapena i le whainga malo le fast lewa wha whiloa i le so. O le fionga i le sui pālemia ia Honourable Toi Lupe Maui au tele Pomolinuku o ne semo. O lewa se eile na fua mai le so se ia pa ia le masino mati i le tausanga e lua afe lua vanu. Ia a mai a ia lona taimi. O na wha se tuangalu leo lona tofinga sui pālemia. Ai wha pēr leo na se e mai ai ia le fionga ia Honourable Molipola Ana Rosa Morio. Ia tātou wantu lai le lisi o tofinga ia po o matanga luenga. O le wha pēr leo na wa ia e le fionga i le sui pālemia. Le fionga ia Honourable Toi Lupe. O ia o le minista o ngā luenga te tele a le malo, e le ngata fo i lea o ngā luenga te tele ma whimalanga inga i te tonu o le turu. O ia fo i le minista o a tātou wafu. O ia fo o le minista o malaiva lele a Samoa, Malaysia portfolio o lo o waia o mia o le pūlenga leo waa alo tātou o turu. O le minista lango e pe o le tātou mai le tātou pepa o whaamatalanga, o Honourable Taitu Ave la faitele valoanga ta aititi yona e pei ona ta ua mailea i le reivaenga o le fiafi. Se e tuaila ia lea i le fionga ia Honourable Molipola Ana Rosa Ale Morio. Ia e pei ona sila ati le tātou tino o le reivaenga o le fiafi le tātou pepana o whaamtalanga e pei ona tui nātu. O le fionga ia Honourable Molipola Ana Rosa Ale Morio. O ia lea ua tofia nei, ia pe ua tofia mo le taimi lo na lua, e pe ona iele paia inga mua i le nā lima tausanga o tona i atu, e avea ima minista o tupe. Ia e pe lau na sao noa iele fionga le link pālemia ia la unia le mani toa. O le taimi nei, o le wha mua le mā lolo iele taimi le nei, o to tongi ma ova taimi, o tangata whainga luenga ale mā lo. Ona, ia ua toia o seanga o na mātutula ia lea o le seleni. Lea sa wha apea o na wha ngai oi mai le malo tausi. E pei o na wha a mātafi le lātou ngā luenga i le so. E le ngantala a vea ia le fionga ia Molipola Ana Rosa Minister tupe o ia foi. E va ia le Central Bank of Samoa, po le whale tupe tu tono Samoa, o le Samoa International Finance Authority. Ia po le wha po tonga le stala tu iai. Ia company mai atuno i fafo. E le ngata i lea olo i lano fo i olana va ainga, ia le tātou nupi fa po le Samoa National Provident Fund. Ala wantu ai le ACC po le Accident Compensation Corporation, a to ai ma le fale tupe leo atu i nae olo tātou tano. O le minista lango Honourable Asianta Tavui Tafu Salevau. Ia malole o sai malo foi ia le tawiving. O le ministero a onga manganu o lea ua pale mai ai le sunga le li fo mai le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma le sa avea mawhaalolunga o le soi fo manoloina alo tātou o tiro o i tausanga ua tuona iantu. O le ministero lango o le fionga ia Honourable le hantinganga ma tā whaila wina i inga e pei ona whailo mai. Tātou se antu i le matanga luenga lea o whaamasinonga e pei ona whailo mai. O le Minister Justice and Courts, o lewa whiliwhilia mai le fionga ia Honourable Fesonlai a Pulu Tusi Upu Tuingamala. Minister na mo whaamsidonga. Minister Langolango, o le fionga ia Honourable Sala Paulo Tualapoto. Whaasolo tuai le isia tātou matanga luenga, o le matanga luenga leo sota inga, ai meise ia le tūlanga tau Information Technology. O lea ua filifili a iai le fionga ia Honourable Anga Sianta Tanuvasa Valelio Tanuvasa Peto o ia nā le minister o Fesota Inga e pei o na whailo mai. Minister Langolango Honourable Leilua Sangato Karene.
Whaasolonga tuai lea I le matanga alwenga lea o Customs. O le Customs and Border Control. O lea wa filifilia iai Honourable Masina Lupe lea tua vao makesi pisi. I le matanga alwenga lea o Customs and Border Control. I le tulanga pio le iai le Minister Langolango o lewa pale mai iai le fionga ia Honourable Lavea Solomona Paulo. Ia fa malole on sai malo foi ia le tatalo. O le Minister o le siu manga o lewa pale mai iai le fionga ia Honourable Seve Anapu Tei Fuimaono. O le Minister Langolango o siu manga Samoa o le fionga ia Honourable Taufua Edmund Taufua. Whaasolo toi le matanga alwenga leo whaatoanga mawhainga whaiva o lea ua pale mai ei le fionga ia Honourable Fuimaono Maiava Tito Asafo. O le Minister Langolango o le matanga alwenga o whaatoanga mawhainga whaiva o le fionga ia Honourable Aiolupotea Misa Tony Aiolupo. Minister o Whanua siu manga. Minister of Lands and Natural Resources le fionga ia Honourable Foisala Lilo Tu'uyone. O le Minister Langolango, o le fionga ia Honourable Tea Toala Peato. Tātou whaasolo tuai lea I le matanga alwenga leo tālonga ia ma recreation. Ia o le soifua malolo ina po le wha malostino. O le ua pale mai le tofinga o le fionga ia Honourable Sewa Muli le tuunga Fasi Toma. O le Minister Langolango, o le matanga alwenga leo Sports and Recreation, o le fionga ia Honourable Fiu Fa'olotane Bonifacio Vasa. Whaasolo tuai le matanga alwenga o tina tamaitai ia whapea foi ia le Community and Social Development and Samoa Bureau of Statistics po le ofiso whaamaunga Samoa o lewa pale mai le fionga le Minister Honourable Moe Fa'uowo Julius Akui Tafunai. Minister Langolango le fionga ia Honourable Telefono David Hunter. Whaasolo toi lea I le matanga luenga o Commerce, Industry and Labour. Ia o lewa tofia iai le fionga ia Fanta Ryan Schuster. Honourable Fanta Ryan Schuster o lewa veo ia Minister o Commerce, Industry and Labour. Minister Langolango le fionga ia Honourable Amituanai Malolo Tautofi Roma. Ja, toi luan tātou matanga alwenga le toi o le matanga alwenga stasi leo matanga alwenga tāhua I tono le tātou tau o le matanga alwenga leo le soifua maloloina o lea ua tofia iai ia le fionga ia Honourable Va'awao Salu Maloa Lofi Po ia avea ia le fionga ia Honourable Ale Vena Ale ma Minister Langolango lea o le soifua maloloina. Ja, on whaasolo toi lea I le matanga alwenga lea o tupe maua ma le Audit Office. Ia po le ofisa lea la tau te sua ina tupe maua le tātou tunu o lea ua tofia iai le fionga ia Honourable Paunga teo matavu I tala le lei Paunga I le tātou matanga alwenga na o tupe maua alo tātou tunu. Ia, o le tātou lisila le nai peo na whaafonga mai iai le rivahengo le fiafi. Se taimi o na tu inantu lea e lunga o le penga te wha ilangi le Radio Samoa ina ia manino I le mātou le vai. Na paula mātou talo ia ulima sao le wha moi. O te lofu ina ieni si o lo te lini ia lātou whisila. I nisi fo i o matanga aruenga ma portfolio se pi o na fola si e malai. E le nei vahengo le fiafi. Ia I se tātou tali tatu. Ia bo fia le a tātou wanga I o tiai. O lea ili a to se aso talu o na tofia. Ia le tātou whainga malo fok. Ai tātou tau whai o na sai matatalo. Ili nei taimio le via.
le nganga nai o le tai au Ape o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha asusu I lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le leu aso o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le aso ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli ma whaafetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Talo falava o talafou le radio Samoa. A o whaabau peo nā tangia le fia o atunu o le larolangi le mata upo Israelu ma Gaza, ma le whaumi o le taua I lea tua le larolangi, wa tā uere CNN I le so, se whaamatalanga ma le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu, e whaapea ua whengai nei Israelu, ma sa isi tu ai ngā tūranga e pei ua whaanofo e sea, nā o ia, isolate, mai le larolangi mai ono whaumi le tūranga, mai te taua I lava na tū Israelu ia I ona vai, ma wha maasani I le wha lango I a te ia lava.
O le saunoanga Netanyahu na whaia i se whonotanga, a le matanga na wanga o tupero na tunu na whaia, wa ia whaero ai ua mana o mio nati na ele au unanga o lo ngao sia ia upenga Israelu. O atunu whaava malo o lato na ia Israelu ia tau fia lobe singa i Gaza, peitai, o lo te ena pea Israelu e o lava fo i lapta inga mai malo au whatasi. Ta wale ripote le teminei wa iai saa ua whaia i le tu inane o au penga mo Israelu mai atunu e pei o Farani o Netherlands, UK, Spain ma Italia mai si se iwanga na Amerika o lo mawane ai pea isi au penga. O lo wha leo pea le fia fia o ainga o isi tangata Israelu o lo awe wha pango tai kasa o latou ainga i ngai o inga ia Netanyahu pa mai a latou o te tau o na wha amuta loa os wha inga i kasa ne ia a fia tuai masoifua o nai o latou ainga. Ua whailoili po tele CNN, ua tele tausanga o tau mawhai atunu maumea o le atu alapi, e wha mautu o latou tūlanga, i se no fuanga e a fia so i vevesi, mai latou te whaatino le tūlanga le ala i le fausia, o whale te tele fau, e meise o latou tamau ainga, e whaatupe le whaitau miliona o tangata whaingaruenga, e anga i atu iai, i ato ai masa soi fuanga e leini tax e te tōngi ai. Pei tai o le tausanga nei whai mai le CNN, wa a fia le tūranga tau le saonga le mua nei atunu, ina ua whaatino le uswa inga, o se tase o lato atunu e pei o Iran, e le militeria Amerika e le masino uni o le tausanga nei lava, ai mai se ai fo ila ma le uswa inga Israelu na whaia whaasanga i le Hamas, ai whaatino i tutonu o Doha. O le whaanoanoanga o iatunu o na ua lata tu lava os whainga Israelu i o lātou whaitutoa, ma ua tala noa ai ini awala ma nisi o lātou paanga e tali atu ai i oso whainga Israelu. Whai mai e maua le tonu o iatana noanga i le whaaiunga o le mai nei. I au se tālia to tasin tangata ua whaamania mai ua maliu, ma leisi to aona o lo manunu ai au fiei ma leo leo e to lima, i se whaalawe na liki ai se kesi i se whale ainga i le tui matu i se sifo sini. Ta ua le 9 News na whaavawe atu i au unanga whaavawe, i lea no whanga o le whale ainga i Garfield Road i Riverstone i le tai awana le la. Pai mai o le wa a fia na maliwa i lava i le no whanga lea, au i la tau lo o manunu ai au fia i ma leo leo o lo i le whale mai i Blacktown. Pai mai li poti na wataunu wasu la unanga whaavawe, no la tau lo ai tangata i lea whale wa a fia i le mana vai no le kesi, ma o le teminei o lo taria se isi li poti le tamai leo leo, pe a mai a le suenga. E le o whaelo mai e le mafua anga le whale vlave, ma si tangata wa a fia lo na soifua i le nei mata upo. Ua whatauto le pale mielo na valu o Samoa, la uria le mali e Toa Smith, i le sauninga na whataunuina i le so le multipurpose gym i tōna i mato. Whatauto ai masui whai pule umana whiwhiria mai le whai ngā pārota na se imawai atu nei, a le atunu, a toi whai ma minister le kāpeneta. I lea sauninga na whonga i fo i le pāremia fōu, sui pāremia o le atunu ua whiwhiria i eito e lupe pōmuli nuku o ne semo, e tūra i mai le tofi sui pāremia mai le teminei, se iau i a mati lua whenua walu. Au leisi sui pāremia ua whiwhiria i ai le whionga mulipola ana Rosa Mulio, e a mata i a perila lua whenua walu, se ia whai wina le no fo inga le whainga malo. O le whonga whetalai ua whiwhiria i ai au apa au mulipola alo i tafua, ma le sui whonga whetalai whiwhiria i ai a whamasanga Leone Masame. O le pai ingaro na se fulu baru leo le Parlemene Samoa, mo tolo pōnei ana tawalumanga sa ia i seaso e wha mautu i nāne ai. Wha tumuria na mōta i lau walau dia, mai se sa au malanga mai Amerika Samoa, tai ta ia le kovana o pula alii tuitele le panga Yuli Pula, ma le kovana lutena o pulu ai. Talamunumuli, o le palota whataitai e le Radio New Zealand sa whaatino i le atunu, wailu ai e sidia ma le whasa 4% o i lato na palota e manatu te tawana mana ia New Zealand, le Palestinian State. Ma le whala roi na mai le so ia whamtalanga wa tuinai se tali i le fesiri sa tuinatu i tangata lautele e whailu ai ni o lato finangalo. E fasu 2.5% latou sa ioina le langolango e New Zealand o le state o Palestina, 2.5% e le ai, ma le 3.5% e le ilonia latou tali le fasiri.
O se tasi leo mataupu ese pina ngalo ua whaeroa i o tangata i New Zealand nei, talu ona a mata nginga i tala noanga le mataupu lea i le amana i aina e atunu o le Palestinian State. Pai maire Radio New Zealand, e le o mautinoa lava le turango i aile tani a New Zealand le mataupu lea, a ua ta ua le a fola sia e le Minister of Vai Pafo New Zealand Winston Peters, le tali o le mataupu le nei i New Yorka i le whonutanga malo o whaatasi o le a whaatino i nai. Pea malus fulu wafe tangata na sabadia Queen Street i au kilani i le whae unga le vaiaso ma whaatangisia le whaia o ni sāpo ni whaasaranga le mano i a Israelu. O tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Langi mātou tia malapese i le tūwhaina waiva malafa minuta wa tēne le July 5 o le nasa whaafunga le turu. E se toi au rātou nau tātou tala mai le Pasifika whaapefoi e a turu o le langi na tāpereina le whalitui a Miriama Lala Tō Pomare. Alam whiora tue maua lona whaopoponga i le July 5 le whiwhi a te haupe a tātou au ria. Le lofa malanga leo le tāpa au sili lunga iwa malafa minute o le wa te ai nei le July e limala a tātou se e saolo i whaafianga mole mana vau ngā ruenga lenga tuilea i o hau ngā se senga. Iyo, ia pole whanefo o inga ingo e lau kipo kokoringi i via. Iyo, umarora kipo kokoia, e sawari wani role si ko wahinga o le ata, u fole manu numar pongi sana, kokwao. Tasilimo iwa tu, amo.
Tafia ole tau o Whenua solo solo ao Levi nei ula o loa whaanoa Mane loto e wamamomo Lea whai tulangi Watangi mai ala O vaupu ni matangi O lo ua sola Wangu tele fetua Peau o le vasa Wamutu sialo palesa o tiwai ia pia Ole fesili ole a tu vale le fale tolu le vainga le pa Allo sina le fua I fale fa apese o manu tafa Wale tau o sia o tipa le fili fili aulo Olo manatu E moni ea o malanga tu Ile valasi oi tonga tapu Talo fei ainga Watami mai ala O vaupu ni matangi O loa sola Wanga tole fetua Peau o le vasa Wamotu sialo palesa o tiwai ia pia Lea whai tulangi Watangi mai ala O vaupu ni matangi O loa sola Wango tale fetua Peau o le vasa Wamotu sialo palesa o tiwai ia pia Wamotu sialo palesa o tiwai ia pia Tafia fa'alomo lomo iso leo ua vetala ole malo ua lea ise manu eto e olo
Fale fitu e fale alili male bata Fape amalea tu safata A e fia fata umo ala foa ne sau afa Ai sui ala vale fetu I ala E ama foi fanga tama e masa nile tu pulanga Fa amane ene Awale mino I tele Ai te uleta alo Malelo to maulalo Oli oli mali Awale pisa Patoa viviri Ole toa inga ua malo Tupuna tamali ia Samoa Le paima le mamalu ale afia Usi le mai moa malalele ia Samoa ua siva siva Le tau pau masiana ata Mate unga wa feila ila Waka waka ia lota somana ia E ua matole lale masina Ua ususo mai lunga o maunga Sulungi ai umale lau elele male samiula Tamama teine ya pepe se masisiva Ai ulila na fionga Le tau pole lalele yo Samoa Wa matala sile mai mua E ua matale lale masina Ua usoso mai lunga o maunga Sulungi ai umale lau elele male samiula Tamama teine ya pepe se masisiva Ai ulila na fionga Le tau pole lalele yo Samoa Wa matala sile mai mua Faamane ni me Awane ni no I tele Ai te uleta alo Malelo to maulalo Oli oli mali Awane pisao Patoa vivini Ole toa ina ua malo Ua lolongo Ua lolongo Fus, so Ua lolongo le fua male pao Sa tu ala tula Imaia sautao Tui sa vailu upe moni e la ufa alongo Ta fia taulia se tufanga so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa e pea ea Sa ufa a fofo ngai To a fia malie Isi o uitulani Ua e masani Ile aini usami Sia fo ila ulu se va ia moto Ole la male masina o lo uanga se to
to ai aloita I le whaalongo Au ewe tali Soria e te whaalongo Ono ua lufa le dia ua e loa Tasilua tonu whale alofa Ai lima ila utautama Ua la vea i o umama Ma o utotonga Sau i o tau Ta eva eva le i o Ta tenu nofo I le mali e o si o loto Awele I e toe ma Salo fuma Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Ono le ia mulianga foi ia lo tena malai no li fasanga fioma ni sila report lo fapia fa ono ia ile malo si anga ila o fioma pani e ave ese ia mulianga ia o fai fasanga ila o fioma e sa o pc ia report fa mod ya o tele lopo se sa o ia report but take it from me today the court will take its course ele ai se me fa pena I tula I tulanga fo me mata upuia na to tsifia ole au te afiai I can say this all the time I've been through and been involved and affected with some of the challenges before I claim my innocent and time will come if ali ile mi tonu mta upu umaia tula ilumol fam sinong fa alum ta upu ilumol fam sinong la way aul fam sinong wala le tali mel fam sinong tali na mu ta yel fenga malo Nena mau fo I se report ka bon mole to kere uri poki Lo fioma na beolesa pa ta fanga singa se fo ilau no fioma mau o tua ia fo mai fo I no mauta pe monia pa ya vai oto ele ai se tau ele ni manuanga for the last 4 years and for the last 8 months sa tau fai ele ngalu e no campaign ma me umma ala vai nga fa fai your body is not a machine ele te me tau na mana mi ai lo ta oto mai malo lo le o lo vai masania a un minuto ia fa penal ngonal tina e lua se lau valus fruitu la na otu la ia fo fola na vatau al fang fa faile tu nu wato lima su tasi tu malo telo il taimi le lava il moe telo il taimi le lava il malolo ai na watau nu ua maua le tolus furma le lua o sui a wai langolango ina il fatu tu ile tu sa motas io nano to au langona I lore tina o le tino ia le to te vai mai mo to si mai le atol malosi ai le fa pe ye se tu fa monga ai fol te me te mana mi ai lo malo lo le lei au te le ngase au te le ta fia fol fol ma ona ia medico doctor ma sani la ku ale ki e vai pe vo se me uta limonia ia pe a fini fa bela be le malfia o se le muria la fiona ia ka tai muria bro pa popol limoni muske e ai sui fai pure tutto tasi le la mulu ia sa fa per tau memoria tu lo to parti fa fai ale na moli mo ina le la sala e pa e le la e mumu e moni tu langa o le o tu ma wa ya lo to mu mele to su tasi o ye ni so tutto tasi la ngolo atu ni le night tu fa
O le wha o le vaenga wha whai. Ia turi le whai numela e mwhai inwhanga i le malo. O le wo watu malusu wono ia whai numela e mwhai whatu le malo. A le aunga atoa. Ia mawhai o na maua le whai numela sui eitu la whono ngonga. 2/3. E poi sa tato ia le teimi o le whina unga o le tolsu wono, por tolsu lima, por tolsu wono. Mātou te taliton, e te tauna ngā ioi le tātou malo. E le ngata ia tina, e au tū la whono te sui. Mai o la lava la le taunu ngā wo o iai le tolu sfutasi o whaipule sui. Se tā lia ia tūlanga o tau whamsinonga. O awho el mele na tupu mō mua no fwa ingale na umanei. E toa lima le leisui fauna maua al whātua tue le tua sa motasi. Ina u whaiwhai ngā whamsinonga. O nai uso ia no mai tutotasi io e no atu. No atu le sui o si umu ia ma le sui o vaisingano lua. Matu whasom tala noa. Ia sa au wha malamala male le iai whainga wha vai o umana ta oto ai le por kalame le whātua tua i le tua sa mo utasi. A iai le tangata e fia uru fale mai le ainga le nei. Ui mal whaitoa. Ta milo mai tono le whaitoa i whainga wha vai pe o le mele no mai ai ale. Tu mamau o la le mea na whai. A ma vai le lei ai uru fale mai e vea masui o le fasti palota laiti. O le awala le na. La tau te langona ai le langona o le vaenga wha vai. Le ana mātou sāwa vali le valu masina. Go through the right process. Awai ele tali tonu ngatulo lava. Ele i tofo tangata nei le mena mātou oye. Ia mātou to lo se furu le na vese. Tu lau vo ili toe o le upulea. Ele whaingofi. Ai umato manatu. Ai eise tangata e sau e fia papa tiso le aingo le whatua tua. Sau le awala sa. E na mato wole mo moli pe o mena mo moli eitu ma mau umale. Mo moli o lato i tu malo na o mo mua ile jabipi. A leo mato tu e foi atu. O lato ur sui ur fast. O na le pine lo lea. Ia. O no mai sa o fai toa. Mato te nuti me fatasi. Ia o lai ai ia tūlanga fo ia mai o io. Na ngai le mawhaina tau fia le mene nei o sori ngā tūla fono. Le fo i mātou te whātalitali poani petition a ngai mai. Ai o mātou ia peto o lima. Na su elelei ao na e mātou lo ia. Tua su elelei po ni mea e te tau na tala whe ngai na whai. A whapea ni me whai ono tūlanga o le ato toa mani sori ngā tūla fono e mawhaina fo ia. E whai, ai ale ai. La waba noa tūla fono. Aro lima ne lo ia ia tangi e lima. Ai le mwhaina o tis closer tunga. Ia, whawhetai tele, le whaafonga mai e si o tātou atuno. Le foi tūla o le fiafi sa moa malau mai mo mai. Ia, tātou avele iuta, tātou tau pule mo le vai so fau. A solo atuai tātou por kalame fatu langa vaya so uma a ole e banoa o la firi le tangata o le kapeneta e famous spokesman ina ia tala noa faasoa i issues ese e me fai ana fatu la i le longona o le tātou atunu a me si lautou mta faioi whaftai lautou vsenga tu stala wale si whaasala lau mtelevise whaftai lautou ngā luenga o le anganga atoa i a te au te i le malo fai se tātou amatanga fau. E re whape o te whatu tō te au mai e atia. E tō te au mai whainga malo. Le ai, tātou wō ale mō le ala. Se i longa lava me tuai tari tonua o tō ue whai tala se. E ana mānai alola i o le tātou polkalame. Ai, whai tala sao. O whai atu ai au tō le amatanga. Whai tala moni ma tala sao. Awai, e whaingo fie i o le whalele. Ai tau te le loa le ti ngā. A whaila lesa au ti ngā i tala ia. I au tō vai le atunu, awane ti ngā le atunu. Wā au ti ngā le atunu u te minei. Li poti, tala wha maoni, ma tala sao. O ina, ea maila mi o tonu mo le atunu. Ai whaftai le whiu mai, mtala mai au ni aso tātou tue whi. Loa il bai sa whau, soi fō mai manuia.
Lucia ai taunu ulo ufa moe moe Samuai o te fo ia tu tafa atasi maoe Nofo bea ia o te arua Aula ufa tu lava oe Samoa Lo ua tunu ua o te bimita bea ilo ingoa Walongolongoa o tala tau taua oi ifa angatama O si manongi sasala itu mawilo uanganga O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala I le se ia le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le se I pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le a whaiela se I Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Radio Samoa, tasilima I watolu, amo. Radio Samoa.
Tasilima i tu. Amo. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Se lua pe te rolo na mta umomoa na whai upo lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tua. Ma le manuia o na olo o tau I loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o I loa le tangata le. Rona wanga lua. O na ua o ina masu esu e loto I le o langa ma le tala anga o se tangata. Whata ta inga o te loa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. O na o a onga ia o I loa ave tabani. O lo ilo le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei o na o alofa, ma o whaalo alo, ma o stai I lo ta maa na o wola mai ai. I le nei la lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le atu. Wasa ye taimi. Na a fia ai le apostolo le whaalo to lua, ma na yei le masa o salo. Ma le talitonu wha maoni. I le moni o le tua. Pa Yesu Keriso. O le wata o tino mai I Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga. O iai nei o le nganga pa ia. E a o a ina I tātou. Ia tātou iloa le lei le tua. O le moni. O le tenero o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea. O na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le nātangata. Ele ai fo. Na te e atu tangata I utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou mesia na walo ia. O le tātou I loa le lei o le atua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saulotonga ia tātou. E le to e pū lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Keriso. O le tātou saulotonga le na e whaambau. O le etalia Yesu. I lau loto I le na yaso. O lau wha o la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Mamanisua. E le lei mo ai. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City.
sa o lo so mai le polonga si le fa petai e fa manu ia si ti a cariso lo utuku a se o pu anga fai anga tuai Hallelujah, amen. Paapetai, matua paapetai, peseiai, afio maia oi, safia mai. Jai mai le hallelujah worship team melody vang ole fiafi tolunga twaile polkala mina ole ele leimo o mole tulanga fa trail sunga ile fi au ya pasta suli lolonga mole tanto polkala melody vang ole fiafi ole to moses yona fa poponga le timi masani la so ha tai au Limoi votu, amo. Aloha, tui fitu mala fa mirutan talo ling tulai ono mole on tulangang fa taimol tato ma tanga mai ling tulai lua se yolia el di foi taimol fa fi samola singana ia mastuktua ole anto toi lau mai tangwe potola tu tayel taimi sasi la na ai tu tayel tule tolo to soi fu ma ma to wala la so anta how to fi la fai e lunga o pe anga ngalo e e lona lofa malona nga leile sunga la o le fianga le tu tolangi ya tito o le wata pe mai lona sa to te bafuta se you lisa taimi le poana nei maruela singa malo longa o le ringi fiafi tao ina tanto to fisile fa ya i lona lofa malona nga le ma tua fuala au e ma le tala le si to ina o mato nei mato te fiasia jai o malavona anu le o tanga ia ile la to pa usisi e tau fai Tolo tolo ima tautu
le peninsula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o basa bali bali le pasina se e susulu ia samo no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tulele a oma ema de ilano ole ni na o masia ukele Ele mafai nama ona ngalo le tafe mali o mai singano ono ai tine matama yung alona awala lao papa le pasina se i susulu ia samo alo uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tulele a oma ema ne ilano ole ni na o umasia ukele Wafa ape